andi mi andi ɓe anday o andi. Wonɓe darde Jama TV nokku kala ko wonirɗon mi hewriki on mi landike so tawi hiɗon e jang minen ga alhamdulillah miɗen e jang. Hare noon ɗo min fuɗɗade wolde goɗɗum ma min natane piiji gono ton hare ko addi kon taw hare en torondiri yallagol fatunde DJ Diawo en fop en yi o rewi Jama TV ɗo min waɗi émission ji kadi fi makko sabu nawnare makko nden mais finalement nde folimo woni ko feƴƴini ko hanki heɓata une semaine depuis o feƴƴini hare communauté guinéen fo hino tora yaafuye yallah hulanno okkor mo arjana firdawsi yaafo en enen kadi so ƴettitaen parce que kan kadi vraiment o neeɓi ɗo o neeɓi ko milier ɗo moƴƴano o yanganike ɗo buyi donc yo allah hulanno yaafo en enen kadi so ƴettitaen hare no si feƴƴi ɗum ɗon wona no wowiri no samedi jeɗen kala hara hiɗo wonde ha seetu fi émission mon spécialement ɗo andi ko chaque samedi à partir de 21h folie musicale nano folie jiyanɗi mi weltani ko surtout no noddoɓe lamɓe aboniɓe ko page Jama TV on fop mon mi weltani kon sina yom ɓeydu partage on jonnon men force merci beaucoup à grand voilà Wuri hande ko ɗon mindirta grand Wuri guiɗo Jama Big Boss toute l'équipe aussi mi weltani ko moƴƴano mi weltani ko parce que gila émission fuɗɗi démarrude ma ɗum adu ɗum no fo yimɓe ɓe no noddude ha miɗen abbi émission miɗen abbi donc mi fuɗɗi ke tum partage on jonnomo force haɗa noon hande de mari invité spécialement ɗon andi kanko kadi voilà ko ɗo mi wawata innude ko ɗo mi tawimo piijugo kadi o hollilan vraiment ɗum ko kanko woni DJ Adra gollowo RTS 2 landi noon no fanɗi anduɓe mo nani ɓe andamo parce que hiɗon andi kankadi o neeɓi e million o gollani ɗo culture on ɗum duuɓi heewɗi ha hande himo wakkili kono noon hattale ɗum noon tun de himo neldorilan kadi piiji ɗi annanda hoore ma wunduɗe cellal kono noon e ɓawtuɗum no fof ko kanko Adra haalanta en o dettayana en ko honno ɗum ɗo woniri kono la faala yarugol de metto seeɗa men dagu on yo Adra arde ma ɗum ɗo yo présentade to adi to lan hara lan andi ko honno mi siforto ko honno ɗum ɗo woniri ayinne sukkar woni nder ga kono ando e yesso allez rapidement ƴette Adra wawa kankadi mi présente mo déjà pas trop mais lan andi sûrement hande lan andi piiji buyi kon faamali on waaway faamude ma piiji ko faala ɗon andude on anday si Allah jaɓi Adra jarama asi jarama nala ton jam tum yettude Allah neldori men ay déjà yari mi yari kono la faala kadi si goɗɗum go kadi heddaki ɗon ko jannata Allah d'accord aray avant tout ko weltanogol ma merci ka invitation weltano équipe Jama TV info weltano kadi internaute ɓe téléspectateur ɓe wonɓe suivde fewdo ɗo en direct aray ko plaisir molanaɗo wonanimmi kadi argol ka plateau Jama TV ɗo et puis tawama ɗo en tant que ko an woni présentatrice on ka émission ga haray franchement la weltori Mouradou moƴƴuru ça fait plaisir hayna golma kadi iɗa waɗa femji ma ɗin ka émission ga haray no weltini haray communauté on fou e kala daraɓe Jama TV kadi haray komi neldorma kon ko entreprise Matrans ko kamɓe woni ko ɓuraɓe andede kadi Sangomar par ce que andi ko waɗi yette dialloɓe no andi kala ko inna Sangomar fi maaro wolama donc haray ko kamɓe woni ko addata maaro Sangomar woni matinal ya woni parfumé en tout cas sembu ko e sew ko fou ka nder saare ɗo andon a gayni murtude goy Adra no weli accu no weli donc haray ko kamɓe woni haray ko accompagné en hande ɗowti en ka émission ga ɓe addori o meew matinal donc tawata franchement yimɓe ɓen fof no doit en tout cas hittingol ndara metto o meew matinal comme no aasi woni mettorde ni donc haray tigi tigi on ko ɓiraɗa wonduɗan e cellal e ko tawata ko le naturel ko tawata kon tigi tigi on et puis siɗa faala waɗay café waɗa Lipton waɗa ɓirama on spécialement fiɗum kono haɗali
ka goloria ka poti hoy to sokoy do to on kadi adra bay tigi on mi jakanta jo manije kan woni présente de émission et puis quoi nelda ka donc haray tigi on gam yaltino secret an parce que mi la fala ci har seeda andi adra yimbe be hanno landade lan be inna lan ko honɗum wonɗa e wujade ko honɗum woni secret ɓandu ma ndu min produit ala rewde nduɗo ɓandu ene ɗo kone jalbinde ɓandu an ɗum kon adra oɗo ko comme 5 grammes on 5 kilogrammes on d'accord voilà les matinales donc ko produit arɗo ko tawata franchement boutiquier ɓen et commerçant ɓe même ɓe ala landondirde sino marsude ka maɓɓe par ce que on ɗo woni 5 kilogramme on eɗen mari mo 10 kilogramme on si ɗa yiɗi goye mi wallete ɓay tigi tigi on oɗo walla fi oɗo voilà ɗo wallan oɗo oɗo komo 10 kilogramme donc kadi fayin kale matinal ko tawata jama on ɓe waɗa ɓe kosan donc no woodi kadi 25 kilos on kadi no préparé de wara e ɗe balɗe tawata tigi tigi on haray wakkilo ɗen en tout cas watta goɗɗo bo adito en jamais fi ɗamɓiraɗam les matinal haray tigi tigi on jama on wakkilo tinna ya soodaya ka entreprise Sangomar donc Matrans cité sodita ɗo tigi tigi on haray jonno e numéro ji maɓɓe ɗin ɗo kadi vers la ɗo e fin on inchallah si Allah joni haray ɓe happita kon noon donc hande noon asi hande ɗo ko hunduma ɗo kono ɗuuɗi hen donc si a ari annel dori lan ɗum ɗo no ɗuuɗi hande mi anda kono mi haala par ce que ɗo sinan faala komi ñaamo seeɗa mi yara seeɗa mi muuɗa seeɗa ko heddi kon mi anda si Souleymane sa hewtantalan ɗo laaɓi mi wawa taƴude ɗum ɗo par ce que non accu ɗon non mi accu ɗon man fi yalla accu ɗumen ɗo taw tigi tigi on na ɗum yette Diallo jong bonnay émission on ɗo men fukkitude kadi ay non adra anel dilan Allah no seedi adra anel dilan convaincike non ɗan ɗo ɗan welilan ɗo lan andi yo jama waɗo no mi waɗiri ɗo no sayi mi mettike hunde c'est parce que no weli andi ala ko ɓuri fotude wa cellal ɓandu ɗum ɗo bobo no wawi yarde ɗum ɗo moko ba no wawi yarde ɗum ɗo mawɗo no wawi yarde ɗum ɗo est ce que nanɗo koma barbi haray on nani no adira yewtiri no merci beaucoup tout le monde mi weltani ko moƴƴa no haray no lan andi on wiyeye kadi piijugo kadi hara na ɗum ɗo tun kadi voilà par ce que eɗen wondi e adira en tout cas ko kanko neldori men ɗum ɗo addonori men ɗum ɗo wono wiiri noon jonnen ɓe force wakkilo ɗen honno wallirten ɓe yehen sooden et puis ɗe wawi sodde maɓɓe yehen yeytoyen kadi exactement ko boutique aji kadi ko entreprise ñano kamɓe woni addude haray siɓe addi ga boutique ɓen donc détaillant ɓe ɓen kala hewtuɗo ton grossiste ɓen kadi hewtuɗo to woɓe wawi famodirde makko on tigui heɓira prix ji ko tawata kañum kadi wawa yeytegol heɓa donc haɗay tigui tigui on wakkilo ɗen wallidire haare mi sodugol ni ɓe wawi lende garde la monnaie kadi fi cewɗiɗi ma won non ɗum ɗon iɗa andi tigui tigui on iɓe yawide ɗum as garde la monnaie ɓe nani émission on ɗum ɓeni no hande adra men décidi ɓe ɗowtete ka émission e Jama TV émission sista asi on asi la bombe d'énergie meɗe yiide femme ji makko ɗin meɗe yiide dégagement ji makko ɗin hande men décidi tigui tigui on min naɓanaymo ɓira o yara hollon communauté on kadi haray o les matinal yalti donc ko woni noon tigui tigui no gollitirede boutique ɓe on ɓe en darude ɓen fenɗo kamɓe ɓe andi valeur ko wonɗen expliqueude ɗo kon a faami donc haray koyen wakkilo en tout cas yahen sooden ɓiraɗam ɗan saabu cellal fi cellal ɓandu men kono adra mi taƴalmi wona lagini ko haajuji fayde ɓe ñamata parfume o bouton ko koɗo maaro mi yiyata hara ɓe waɗa e haajuji ɗin maaro ɗum ko sembu ko ɗo mais hara no weeli hino jonnude guu ɓeɗo noon fewɗo ɓe heeɓi base jano e nder lagine kamen ton way gilandema Conakry ha memoyi ka région ji ka sous préfecture ji ka district ji ka wiɗa Sangomar woɓe na baba wallir men ɗon tinnati adra mami jokkama ɓe mi anda ɗi secret ji ɗo fof kadi secret ji ɗin tigui on koyo on tigui yaadu e duwaɓe yaadede ɓen jokkodira e duwaɓe jokkodirede ɓen puydal ala ko nafi tigui tigui on haray no woniri ko weltanogol Sangomar par ce que ɗa andi koɓe jogui kon déjà marché wona wasi hara ko enen woni marsinde mais marsi déjà joni noon sa yi ɓe ari e men ko ɓurtugol yiɗude population en tout cas communauté men ɗo kadi nafitoren enen kadi seeɗa e koɓe jogui ko a faamine
donc haray ko sabu no ɗo min neeɓi hari komi anndi ɓeeɗo way par ce que hari haalnino lan fii maɓɓe si hannde fii en addu kadi confirme ne jama o toujours kamɓe ɓe ɗo e sénégal fii yo ɓe anndu laaɓana ɓe kadi ɗa ko ɓiraɗan ɗo tum ɓe haaɗi maaro kon kadi exactement merci donc ɗo e fen o en jonnayɓe numéro ji ka tawata ɗo tigi tigi on ɓe wawi contactude en automatiquement entreprise on tigiri wona dey magasin wonɗoɗa walla ɗa si ɓe hunpodiri e entreprise on ɓe ɓurtay faltade ko laaɓi on tuma fi produit ji ɗi woni ka maaro sangomar woni ka lait matinal woni ka pack foot donc ɗum ɗon fo waray si ɓe yiitidi e entreprise matrance e tigi tigi on ɓe wawi heɓude koɓe faala ko merci beaucoup Adra si feƴƴi ɗon kadi on nani si Allah jaaɓi min jonte on numéro on ko fin émission fi onon kadi on wawu essayugol essayé tum la hande ko heddi kon o innaye no Adra si to haalanno men confirme on onon e hoore mon hare Adra ka animateur jo ñano par ce que hande na députanjo ma ɗum ko wiyeteno a neeɓi culture on moƴƴa noon a gollani culture on kono ha joni no woodi ɓe anda ko homboni Adra parce que ko inde ne men nanata ko sabu honɗum Adra suɓani animateur on ko sabu honɗum ka ko goɗɗo puusuma ya naato e ɗum ɗo d' accord aɗay mi weltanikema moƴƴa mi wakkilo Mouradou moƴƴuɗo par ce que no tawa étiquette koɓe waɗata e Adra mo yiɗi français polarisé moƴƴa wolen pular ngal moƴƴa pas de souci hande probléme ala alors Adra ko guinéen jo wonɗo ka saare ɗo woni duuɓi buy gila men naati e o animation télé masobis en tout cas télé ko yaari télé e culture on kon depuis miɗo anditi première fois naatugol e ɗum ko depuis mois de juillet 2022 d'accord donc 2002 juillet 2002 d'accord donc woni duuɓi buy alors gila ɗum on tigi rewi nokkeeli bus escalier ji bus ha hewti ka hewti ɗo kono haray fi wakkilanagol culture on mais waɗidi menen génération on ɓe annduɗa ɓen par ce que wano les DJ Diallo wano les Thierno Bari les DJ Malado les DJ Papis les DJ Salam les DJ Wuri voilà après ardiri noon par des générations ha no DJ Diaw Allah hinno en ariri ni donc depuis de Diaw en ko en 2014 kamɓe ɓe fuɗɗi yaltude tigi tigi on ka nder communauté ɗo d'accord donc depuis lors Allah no waɗi goto kala e animateur ɓe ɓen ɗo mo kala no mari ko ɓeynata kon jikku mum e style mum no waɗirta donc mo kala no campi e position mum no gollirde no dowa gollirde noon woɓɓe amen ga ndara tawa niveau mo fuɗɗorno no yiɗi ɓeyditude fiyo waw en tout cas hewtitade génération fewndiɗo on fewndo ɗo woɓɓe ndara tawa no ɓe fuɗɗorno noon ha no ɓe fewndori noon no yoni ɓe ɓaaru goto kala eno suɓorta noon e nder aduna mum o donc noon min gerdi on tigi rewri nokkeeli bus Allah waɗi gollide yimɓe bus waɗi des formation fi yo wawu en tout cas ndarude ko honno feppodirta e génération kala arɗo par ce que ɗe andi aduna on ɗo koko innete culture woni artiste jo woni animateur jo ko ya jaɓu ƴanalngol hara kala génération fewndiɗo a wawa waɗude ko ɓe yiɗi kon ma ɗum waɗa sifa no ɓe waɗirta noon hara kadi no waɗirta sifa no ɓe waɗirta noon naya waɗu no ɓe yawrama kono no mari technique no waɗirta fewndodira e maɓɓe hara ko ɓe humpa andude kon c'est à dire naya ƴettu ɓawo jumɗum haɓɓitoɗa impose ɓe ko ya ndaaru fewndu ko fewndi kon wawa naɓidude e maɓɓe fewndo ɗum ɗon ɗum ɗon noon ko formation tun wawatama okkude sifa ɗin ɗon kon ɗo jannguɗa fi ɗum ɗo hari ko ɗo jannguɗa ka ko lagini ɗo tigi tigi on Allah okki on tigi sens wawi golludude e hooloraɓe télé makka communication e nder Sénégal ɗo ɗum ko sénégalais ɓe ɓen ka fulɓe ɓen e sénégalais ɓe ɗo woni le Michael Souma no woodi on ko kamɓe wonno chef de service Dakar FM no woodi kadi grand ɓe bus wono grand Aliou Diop sa ini Aliou Diop hande ko imo tawa e meilleur journaliste culturel ɓe nder Afrique a faami on tigi ɓattitoto e ɓen ɗon fo ndara no ɓe waɗirta noon on tigi kadi eɓɓindo
heɓa idolɓe ɓe tawata siko sago ma wawi wanowa ɓeɗo wayri noon donc ɗum ɗo wawatama janɗinde ñande kala waɗuɗa goɗɗum hara sikkaliyan a gayni a wawi sa hoti ka suudu dara ɓurɓe ma ɓen tawa wayi jaka mi wakkilike hande kono lan heddini buy ko ɗum ɗon wawma naɓude yesso quoi kono sa sikki tum wayi no fewdo kami fewndi ɗo miɗo andi ɗo ça va ɗo darade yesso an ka communauté ɗo wala hara ɗayni hoorema a faami par ce que sa daari seeɗa sa wattan yiili buye men ɗo hay waɗay enen waɗayɓe ɓen émission ji hara ko pular tun hiɗen ɗaynitade andi fiyon ɗum sen immike ɗo joni e yeeyi wano laaɓe en inni e waɗa émission en taway hiɗen mankiri bus par ce que pular ngal wowleten ɗo ngal en taway tigi tigi on piiji bus no woodi ɗi wonɗi natude e nder yewtere nden tawa wonɓe ton ɓen ɓe itta yiile ko wonɗen wadde ko a faamine c'est-à-dire donc en adaptaki par ce que wata sikku ɗo a yiyay journaliste jo olof jo si ɓe wadde journal olof ɗum wata sikku ɓe heɓɓitoto tum ɓe janggay ɗum ka université ji maɓɓe kala waɗay ɗo journalisme a janggay olof on tigi tigi on no waɗirta no présentirta noon journal a faami donc enen kadi ka men toon ɓe waɗay ɓe journal en pular walla animateur ɓe communiquay ɓe en pular ɓe janggay ngal pular ɓe janggay no ɓe waɗirta ɗum noon enen noon ga en hoccoto tun naaten si occasion ko wona homɓe no woni hoccade to naata e mum adra non c'est à dire no heewi si minni mais enen fof c'est à dire sitti wona seeɗaɓe par ce que no woodi hande mene ko ɗon min tawi on donc sa sitani men seeɗa inni min hoccoto ɗum ko ɗon mi faala yo laaɓu seeɗa wona homɓe e homɓe par ce que si minni hoccoto andi ko woni hoccoto génération amen on fof par exemple inneteɗo no wiye janggo e fiimum ala fuɗɗori e adraɗo d'accord a faamine no woodi métier ko tawata a yahay naata e mum e nder métier ɗe wonɗa yaadude ɗen tawa ɗum ɗo joni hiɗa yiɗi ƴettirde ɗum ɗo e sérieux wakkiloɗa noon liññita fiya ɓurto faamude ko jokkuɗa ko woɓɓe goo kadi ɓe naata e mum ɓe ndaara ɓe tawa vraiment wona gandal naati ɓe wona formation ɓe naati e mum ɓe heɓi succès e mum on ɗum mi tampanta kadi fi formagol a faami ɓe jogitora noon d'accord donc kono ko honɗum waɗi si min ni en naata e tun e mum woɓɓe no ɗo c' est à dire ko boutique wonno wadde woɓɓe no ɗo c'est des techniciens non mi yiɗa wadde mi la fala andugol non kono mi la fala andugol andi wono min ɗo andi hande si a explique ni lan ko woni ɓaawa ɗo kon mene men ar men tawi on donc si la fala andugol kadi piiji goo ɓuura yawi wo homɓe waɗeno boutique waɗani wona animation voilà au fait buyno ɗo par ce que wono par exemple min komi styliste jo a faamine jaaba kilangoy non mi wolante au fait andi ko ɗum ɓurata ɗum annude par ce que ɗa andi communauté men on ɗo no hoyi gacce bien sûr a faamine kala mo wuluɗa ɗo e ndemum innayi kaari ko yewno ko télé ko min ko inde an o jooɗorno te tawa mi arali waɗugol promotion fi goto par ce que ko wonɗe yewtude ɗo ko fiyen faltodir wonɓe en daarude ɓen kadi wawa janngude e ko nder wonɗe e nder ko wonɗen wadde kon kono en arali fi waɗugol promotion goɗɗo a faamine donc fiyon ɗum mi ƴettata le plus souvent exemple ji ɗin e an ko fi watta mi wowlu inde goɗɗo go a faamine kono si tawi a wowli inde goɗɗo ma a inni par exemple ko hunde carrément ko taweɗa mi si carré ɗum no haren waɗi probléme non au fait ko mi yinuma ko par exemple joni min lan faala andugo hara min lan faala andugo wona hombo wona c'est yalti mi renseigné non mi adra ko ɗo mi faala en direct explique nala hara mi kadi mi ande kon no mi wawi yirta gerde ha mi hewta ko adra hewtiɗo ma ha ko woɓɓe goo hewtiɗo non déjà an a yiɗi hunde comme no minen fof mi yiɗiri ɗo a naati e mum mi yiiɗa ɗaɓɓude jolkoy ko tawata fiya ɓurto faamude ko jokkuɗa ko d'accord iɗa wadde des formations iɗa ekkitade en tout cas ka communication mi yi ɗum ɗon fo amin tigui mi yinuma félicitation merci a faamine merci donc fi kala yimɓe ɓen kala ko wakkiliɗa e ko wakkiliɗa o ko saare ɗo ɓe yiyay koɓe wawma critiquirde ɓe na kaari no ɗum ɗo au fait ko geruɗa o ɗum ɗon noon ko tagaɗo fof ɓay hay nelaɗo men ɓe critique en nanon fi goɗɗo go a faami donc joni noon haray ko mi wawatama yinude fi gonɗon sengo buy natiri e ɗe métier ɗo surtout ka culture sénégal ɗo communauté on giggol
a faami ko ɓeynata compassion donc naati e mum ha hewti fewdo ɗo donc anna passion natirnoɗa fiiɗeɗo métier ko ɗum tigui merci hiɗa andi komi yaari ɗo tawi la radio communautaire de Pikine ɗo udditi d'accord a faami émission ji ɗi fuɗɗike wadde donc radio attiɗa gollude exactement si arɗa e télé non radio min komi animateur de radio ok radio ɓurani lansa kono no naaduma e télé bon ka télé waɗum ko télé yeehi ha joni aduna on ɓurti weetude a exactement faamine e kadi ko ɓuri ɗuɗude kon kala rewɗo e radio yeehi e télé haray mo ɓuri sa waɗuɗo télé tun a faamine par ce que no woodi professeur jo jannaɗo ɗo ka université Cheikh Anta Diop ko mawɓe ɓe ɓe respecti wonɓe Sacré Cœur ɗo ɓe ara men jooɗo men yewta honno ɓe makete donc tonton Mansour Sow d'accord tonton Mansour hiɓe anda moƴƴa ndeysaan ko c'est à dire formateur ɓe ɓeynata sestiɗo ka tawata ka journaliste ɓe ɓen formateur mais yewta e wondeji ɓe jonnalande document eɓe jonna fi on tigui wawu ƴanande continde tun falto ko innete kon ko communication fi yewtere par ce que andi ko ɓeynata ko yewtere kay watta ɗon lannata yahta ɗon kadi heewata exactement a faami ɓe explique ay piiji ɗin kala hunde nde jokkuɗa wakkilo faama a faamine donc kono enen ga hiɗa andi no woniri noon Sénégal ɗo fayida ko innete comme professionnel yimɓe ɓen haton jina e mum communauté men o et pourtant len ɗum noon jamanu dowa wattande yila joni fiyon ɗum sinnama professionnel kala ko woni professionnel no ɗumanni seeɗa yimɓe ɓen itta yiile mum ɓena sa woni a wola e français ɓenna kaari no famini kañum ko porto no famini ko ni e ni a famine donc ko woni harale kadi ko nangue yaltugue o lilante a famine fi on tigui faut wamo sivude ko be har langue français on tawe par exemple min ko ɗum obligatala ok ka RTS normalement si ɓe inni communauté émission communauté waka heɓude a famine nugol parce que RTS ko fof wonani ɗo c'est vrai kala leydi wondi africain jo wonɗo ɗo ɓe wonani fof ɓeynata menen ko guinéen jon ɓurani mais walla malien jon walla ɗum ɗo e ɗum foti sa woni ton iɗa wadde hunde harana yo buy humpe ko wonɗa wadde ko par ce que ɗen andi enen sous région on ɗo fof fayda jama on wola e français a famine joni noon wawɗa wawa wole français wawa feƴƴude ko français ɗen colonisé en enen sous région on a famine joni noon sa waɗori ton seeɗa mo kala rétrovoto seeɗa wonde jon tigui hocca artiste jo malien jo bisawo guinéen gambien naada nder ɗum no oblige ma yanano langue ji gono taw voilà ko fi ɓuytugol fi ɗin haalaji ɗon innugol ha haray ko guinéen ɓe ɓen waɗi ɗum ɗo au fait apaisugol seeɗa d'accord Adra donc e nder ɗum ɗen duuɓi ɗon fof ko golluɗa radio arɗa ha télé ha hande ko fewduɗa ɗo ko honɗum apportamma ko honɗum heɓuɗa e mum d'accord tawata hande a ni saɗe ɗo golle ma radio ha e télé ñande go mi jooɗino min tigui min ni wawi c'est ça mi perdi temps am quoi parce que gila mi fuɗɗi wadde émission radio ha télé en fait caméra o mi perdi piiji boyi mi yewtidi e jaatigui jon star jo molanaɗo ɗum ko hombo moyenne Diallo Thierno Mamadou DTM tawi meɗen expliqueude min e makko après ɓay min nimo ɗum wayni la meedi je est ce que ya mijitike seeɗa min ni wawi mi mijitike o wayni no wata regrette jamais ndeysaan kala ko waralima kon ƴoynete a famine hande min e Buy partenaire ɓe hara simi rawano e radio ma télé no ɓen andidiray noon no welata fi mais à travers la radio e télé on udditi dambugal molanangal ɓe waɗi découvrir ko hombo woni Adra hara wona Adra mo ɓe haynoto on ka écran na mo ɓe nanata on ko Adra yewtidaɗo on wulideteɗo fi business on Adra
ka hoolare e ka jikke e ka teddungal radio on waɗi udditani miɗen ɗon dambuɗe woɓɓe goo ɓe haynoto on tigi o fait ɓe sikka haray piiji ɗin fof no timmi hara o sutura ka aduna ɗo noon ko honɗum woni ko jari ko honɗum woni ko duwa torede tagaɗo kala ko on ɗum toroto ko yo Allah ɓeydanmo sutura par ce que hay sa woni multimilliardaire jo a surraki Allah o kalima sutura a wirtoto ɗum a heɓata ko yonuma donc radio e télé apportilam piiji bus hande miɗo jombi miɗo mari ɓiɓɓe anno janngude ɗo miɗo mari des relations ɓe tawata franchement jikke e teddungal e hoolare miɗo mari business ko tawata wona radio e télé tum mi konti exactement a faami hande ara si mi yaltika radio mi yaltika télé mi acci wadde ɗiɗo piiji foy haɗata mi wurna ɓe nguure am machallah a faami donc haray komi wawi jaabade goɗɗon sengo radio et télé apportilam piiji bus a darni e mum bon ɗum ɗon fof je préfère mi waɗami répondre hallan haysi ko awa haysi ko mogu soit innalan ko Dakar ɗo darnuɗa ma ko lagine par ce que la fala andugo si tawi a darnimo no Allah no suuriran ɗo par ce que yiyey la plupart golloɓe ɗum ɗo hara hay ɓe heɓɓali terrain e mum galle e mum hara fus ko yiwɗaɓe avantage e koko ɓe golli ɗo a yirataɓe iɗa andi kon to jama on faljata nam a jokkay ɗeɗo golle ne haɓɓitoɗa ko si a waɗ o joni komi DJ jo mi wakkiloto mi organise concert ma mi waɗa joni des soirée ma mi organise ɗo sifa ɗin ɗon piiji a faami si ɗin ɗon piiji marsiralima ko karan avancirta ok hara ko ɗin ɗon piiji ɓe basi ko ɗum ɗon basiɗa joni noon à travers la radio on e télé on ɗo wawma hokkude contact entrepreneur ɓe par exemple ƴetten exemple e Sangomar ma ɓeɗo heɓonde contact jikke e teddungal e peewal wona hakkudeji mo confiance naata par ce que aduna on ɗo ɓurɗo mo marde jawdi on komo yimɓe ɓen ɓuuri hoolade on iɗa andi ko ɗum woni fayda espèce ko tawata no disparaît sude e aduna on no fayda no lannude non ko neɗɗo haldideteɗo hunna ok hunna ahadi fayda gasi wola no noon wo jamanu men si hewti Allah jaɓita e ɗin ɗon piiji fof ok a faami donc si ɓe anda un animateur si Allah okkima joni woni porteur de voix eɗa wawi profitude à travers ɗum ɗon heɓade relation par exemple sifa ɓeɗo ni gollidon hara ay naali masimi waɗi concert to masimi waɗi ɗo événement to masimi waɗi soirée mais yewtide par exemple kono wallirton mi heɓa ɗo boutique walla mi waɗira ɗo min kadi hara au fait mi ukkito e business on hayso mi yoɓir seeɗa min kadi ma ko honno wallirton mi woɗin tic tac ji noon par ce que kono si ala confiance e jama on non sa hollali confiance on par ce que a yafato a asi wi no falja que ce soit artiste ou DJ si woni animateur ma si woni artiste piiji ɗi yombirana ɓe cenɗe goo konto piiji ɗi woni ɓe hoyrande par exemple sa woni joni nantoɗo inde hara rewɓe buy c'est à dire wonante facile fiya aborduɓe a famine si quoi kele rewɓe ɓe no arde ma ina adrano laba adrano no style ma ko télé no welalan en fait ɗum ɗon fou piiji ɗi wawɗa calculde e nder aduna ma on heɓa objectif a famine par ce que star ɓe ɓurɓe janɗude ɗo mi nanno star to janono explica o inna c'est à dire kala sutiɗo e ma si hewtima ne succès ma on jutata dittemi explique ɗum ɗon non mais ça dit des grands comme Youssou Ndour d'accord merci a famine donc ko yo on tigi limitu kono noon ko ɗum ko piiridugol e ɓernde nden par ce que namu ɓe wawi ɗum ɗon ayi goore labade no yaltita ɗo ne sappenniyamo yara nde dari ay nde nogo yimɓe ɓe waɗima ɗum ɗon kerko non ne ari tum en fait abordima sa rentaki au fait ko faucheji ɗi tawata a unoto nder toon sa wattanade on nana mara c'est trop tard
a faami donc woɓɓe goo ara ko rewɓe yimɓe sa wattana liini kono andata hawkoɗa si a renaki ɗum noon rimanama piiji ɗi tawata joni kalete e piiji ɗi a faami donc haray jamanko yo wattan yiɗi anden enen wonɓe ɓen ka téléji ka radio ji wona sen waɗi tun des événements walla sifa ɗin ɗon wawɗen profitude heɓen avenir men o kono ɗen wawi kadi profitude waɗiren ko waɗeten comme professionnel yaagal jikke teddungal wona hakkude men e yimɓe ɓen en wawa e avancude facilement hara en tampani à part en ɗo golle honno wonɗa wadde bon adra mi nima komi styliste je suis un grand couturier à part ça miɗo mari business ko tawata au fait mi waɗay miɗo mari place ka tawata franchement si mi fini mi dawa e ton place boutique ou bien ka place no no piji buy anduɓe ɓen no anduɓe donc ay mi nala fala andugo ko ɗum lallandade adra no waɗi piji je voudrais savoir hara mi anda mi kadi ko honno non mi yiɗa mi en fait cosmétique boutique Orange Money Wave ko multi service piji buslan wadde waɗayde business donc business sa hewti homme d'affaires a taway toon machallah piji bus ko tawata vraiment hiɗe wawi faltodirde e mum sa ari adra haalanan ɗo mi anda ko no mi yarata ton non ilan ɗo ilan Sacré Cœur ɗo ilan donc a haalnelan placement o réellement mi anda so tawi min place tanno ton hara komi hetton jiɗinno nder ton non Allah no seedi sa ari en yewtidenayi donc du coup ko Sacré Cœur mi woni donc place o jaraɗen expliqué ɗen détail non toon sa ari ɗum ko business mi watta déjà ɓeɗo fof ko kaka nder business tawa ok joni noon donc ɓaya ni lan la falno andude si tawi a darnimo mais finalement en ni ɗum no en accu ɗon adra bon mi yiiɗo kadi a waɗi émission ji bus moƴƴa noon na hande fuɗɗiɗa e ɗum ɗo mais kono a waɗi ɗo émission ko neɓali donc émission polgal ɗa explique ɗon détail ji fi concert sayfon ko feƴƴi e ɗum ɗon la andi noon détail ji buy yalti détail ji buy jama o nani woɓɓe yalti wowli ko nantuɗa woɓɓe yalti wowli ko tawata a nanali ko si tawi a sifanama haray noon on groupe ɗon noon on konko organisa ɗon ha on iwi ɗon o yeehi concert sayfono ɗum ko Tamba haalaji waɗi ɗon probléme ji ari waɗi ɗon mais miɗen fala andude ko honno ɗum feƴƴiri e ko honno ɗum ɗon taw ari ha on mojebere waɗa taw ko be organise on ɗum ɗon waɗon on concert d'accord haray artangol ma ɗon mi détaillanama ɗon hara merci adra hay juutali sa merci min komi membre fondateur jo on ndemmo jobere inetede Vision Events merci min yiiduno PDG on tigri mon frère Aliou Bari c'est un frère d'accord mais fottulaɓe o expliquani la situation o woni lan hara mo mari o projet ɗo siko sago makko emo yiɗi men gollida e mo vu que Aliou Bari miɗo andi ko neɗɗo marɗo audace ko falama yetade kongo yetotoma direct gollidugol e sifa ɓen ɗon no ɓurani mi neɗɗo miijotoɗo hunde hara hay fiyo yeetoma nde koyo ɓutto e tenɗo min si boneji ɗiɗi wallindinama mi daara e sintoji ƴango mi ƴetta on noon haray ɓuranma o expliquanilam min fotti mi yehi resto laaɓe min poosi mi yewti ɗon kaka min à tête reposé mi yewti o expliquanilam projet o minimo je suis partant allah ko warata min iwi ɗon kadi min fottoye linsam tamagaari miɗen sutti Conakry mi yewtidi kadi la même chose mi tawi ko neɗɗo engagé ɗo fi ko woni wadde kon yeeri noon ha no o projet ha no min artiri noon min fof Dakar ɗo min fottiti o nodditilan o waynilan ko honno min fottiti min yewti min noddi yimɓe min ɓanni min waɗi en tout cas landodira ɗon ha inde nden Vision Events mi tawa min tigiri e recrutuɗo yimɓe naati donc wona homɓe tawano on groupe ɗon non buyino ɗo tigi on andi ko min numanani ko en ara mais non ko groupe Vision Events on tun ɗo mi yetikema fi PDG on e adra mi wolante fi ɓen ɗon a famine mi hedditi ɓen miɗo yiiɗi répondugo kala question mo pose uɗami ɗo merci kadi
ça pose la question mo mi tawata mi da répondre de minute tung asi ya folando c'est pas grave a fami donc men wadiri non mais yewti ha tigi tigi o me wadi des conditions mais senditi poste ji won itondi parce que ay won be guinéno tawa mi ala ya wolde inde mabbe mais ibe tawa donc ça wawlali kadi indeji din seeda mais anda si tay buy hare wawe faamu non mais de mari deux membres impliqués no be won be guiné ton ok bon mais yaari non mais fuddi mo randu tay o huni no men himo mari bayer jo un bailleur de fonds wonɗo prêt fi finance gol événement o mo kala ardi e ɗum tigi tigi on ɓe ñini ɗo joni golle ɗen sattata mais yewtidi mais suuɓi ko artiste ɓe homɓe wawata tawtude sa iphone fi yo événement o ɓuuru janɗude nder sénégal ɗo ok awa ɗen ɗo ndiraɗo ga fotta tigi tigi on yo miya guise nodde mi suuɓa ko waɗata on ɗon démarche gollata ɗen ɗon golle ha wawe famodirede makko mi waɗi ɗum min faltodiri mi yewti cachet joni ha tigi tigi on piiji ɗin fof feppodiri contrat ji signé min fof kiti fi golle ɗen Allah waɗi tawi élection no fandi sénégal ɗo donc enen fof eɗen andi leydi ndi no memminorno noon on tuma tawi kala ko eɓɓanɗa ko saare ɗo ko si Allah muuyi si laato kono noon tigi tigi on en fof eɗe renti yaasi bo wonɗe yiwde on piiji ɗi welaafi événement duwanoɗo wadde avril on tawi ko o wawata laatade ɗum vrai pour ça o sottinama en inni joni ɓay sottinama tawi normalement ko fuɗɗorgol Dakar ga yaaka région ji si concert Dakar on gasi yaha noon on tuma Tamba yaha Ziguinchor yaha Kédougou e Vélingara ko région ji ton voilà donc Allah waɗi no men inni joni pourquoi pas fuɗɗor en Tamba yahen Ziguinchor min waɗi ɗum Tamba on yaha min hewti toon golle ɗen waɗi kala détail ude konno yara ɗo et puis parce que wona polémique wonɗen yewti na détail gol fof mais exactement piiji ɗi tawata hara buyno fala andugol ko tawta adrano taway mo d'accord min wi ɗo mi yeehi ha toon Allah waɗi woɓɓe maɓɓe hikkanime yeeso ɓe yehi ɓe préparé ton terrain on adra sa sital noon seeɗa est ce que jama wawi famude wona inde wona ono yahuɓe ɓen Tamba wona onon sa sitali sa wowlini tun mi anda si buy hare wawi famude hara ko an tun haray adra mais wona andude fimum non au fait iɗa andi buyno tawa par ce que tigi tigi on andaɓe buy ko communauté ɗo no tawa toon hay siko tato ɗa wawi min situde inde maɓɓe après feƴƴen minen yewnoɓe ɓen Tamba min yahi min Aliou Bari yaɓe Kaba yaɓe Magada ok voilà au fait woɓɓe kadi ɗo joni e famodiri a famine donc voilà ko Magada wonno chauffeur jamen mo sigi d'accord donc mi yewno ɓay min hewti golle ɗen waɗi ɓay golle ɗen waɗi min étudie situation on goto kala c'est à dire aɗo men yawde tawi déjà ka événement on puusano tawi question ji bus fuɗɗike joni natude ka koye yimɓe ɓe wono question ji honɗi par exemple c'est à dire yeehi ha événement on puusama joni hay bayer jon tigiri o yiira situation on par ce que min mi meeɗa yiwde bayer jon kono innuɗo bayer no woodi on lan hooli aray bayer no woodi kono si yeehi ha piiji goo puusitama situation leydi ndi no fewdori noon a taway hay innunoɗo jonna e mbuuɗi woɓɓe goo haray ɓe sikkitike ɓe waɗa yiɗi ɗiɗi est ce que ɗum no wawi marsoyde a famine donc ko yeehi ha Tamba yeehi arta noon tigi yuri Tamba noon ha hewtitiri Dakar ɓay mi hewtiti Dakar ɗo min tigiri mi jooɗi e koye mum gila Tamba hila miijitade ko hoore an ɗo est ce que ɗum ɗo en fait nawray on tigi yeeso est ce que question ji bus mais ɓay mi hewti tiri Dakar ga mi jooɗi min tun mi miijiti mi ƴetti décision décision woni hon ɗum yomi yaltu ka structure ɗo en arde ɗon ko ɗum addiya yaltu ko ɗum hiwɗa Tamba
parce que ay inni ko ya ɗon Tamba ko ɗon fuɗiɗa yiwde mik makkaji ɗi tawata an adra a famali ko honno woni ɗin ɗon non adra bon iɗa andi si tawi en haldi golle e yeehi ha nder ton au fait e yiipiji ko tawata no metti sifade par ce que c'est déplace ke ɗo yeehi ha Tamba fiyaɗugol événement e yeehi événement o waɗi tawata hay fi iwugol Tamba arta au fait ko négociation molanaɗo ko darugol ɗo ko honno guerreten hewtito hen joni au fait a neɓuɗo ka culture ɗo a taway arrangeama si tawi woni wona inde wonɗa ɗaɓɓude ko goɗɗum a famine donc mi daari mi tawi e niveau momi woni ɗo e business o e an komi wonno wadde ga est ce que no jarannolan déplaçade ya ha Tamba bon mi positi on question ɗo mi tawi mi duwanoga hari ɗon somin faami no nangirnoɗa noon no taƴinirnoɗa noon hina no woniri Tamba exactement d'accord donc ɓay mi hewtiti Dakar ga mi décidi yomi woni ko koyenguga mi noddi responsable jomo mi attino yewtudude fimum o mi expliquanimo minimo wonɗo lagine o woni Aliou d'accord minimo bro woni minimo mi décidi mi yalti ok ka équipe ok yaltiti ka équipe o min iwata noon Tamba ɗo min hewtude Dakar majorité groupe on fof goto kala ino no mawɗo aɗen gayndi e ɗum ɗum ko wona homɓe non ɓe yaadu ɗon ɓen ɓe mi yaadi ɓen fop d'accord mo kala inno magasin woɓɓe en fait minuma yiɗa situde inde goto mais kadi na fo sitata mais ko seeɗa ɓe tawata yimɓe tawtuɓe ma ɓen ɓe mi yaadi ɓen fop minuma ok ɓe mi andidiri ɓe mi artidi ɓen fof ino no mawɗo c'est fini man bon mi gayndi e ɗum ɗo ok a faami d'accord donc min hewtiti ga mi noddi responsable jo mi expliquanimo minuma mawɗo franchement mi décidi mi yalti a faami e groupe o kono kala ko haton jinɗa e an en tant que adra yetola si komi wawi mi waɗay a faami wayni la y a pas de souci min jokkiri noon kala ko min mini ko tawi vraiment himo wayla landade Allah lan ɗon kadi no seedi mi fenata e hoore makko piji bus ko noddaylan waynalan adra ko honno yiiruɗa ɗum ɗo mi décidiri ni walla lan faala wadde ɗum ɗo mi jonnamo avis an on e conseil momi mari on e fiimum waynalan merci beaucoup donc fika miya min yaadi ɓay komi wonno bongo min yaadi min e makko min jooɗodi e manager o min yewti minimo désormais ko ɗo woni ko joguiti saldu ndu kono connaissance ma o ange miya yiidirɗon ha yewtuɗon ange ménagé makko miya miɗo andidirno e grand frère makko ok d'accord a faami donc ko minen gollidata Sacré Cœur ok à travers ça mi taalifi donc mi humpodirno e manager makko min yewti ha au fait min famodiri e konnguɗi hande miɗo wawi inude ko Sergio woni naha sa hakkude star e ɗuma mais ko Sergio mi contatama c'est une sœur à moi woni ummi a faami donc ɓayro min arti min yiitidi minen e Aliou min jooɗi min étudie o ɓenni joni o haldano kon ɓay tun concert on puusama ɗa ndi artiste no wawi o joueur kañum kadi si tawi joueur jon performance ji makko ɗi manam golle makko ɗen ka club no cippi wala yiwde moƴƴa sur le terrain aray mo weeli famodirde kono simo yiwde mo markude biiji tun walla mo gollude moƴƴa ko terrain aduna on fof no wolde tun o ɓurta seerude tawi miya yaltini son ji et puis joni woni mois ji seeɗaji après ɓeyni joni ara yo ɓeydite ka yewtitanoɗo min haldidi mi yewtidi ɗon ha minimo ino président o si tawi woni o validi hande kadi aray en validi donc ɓe échange ndiri numéro ji ɓe ɗuman ni tigi tigi on projet on continue mais oyni wat on desudu joni yeey ha miijito ɗon on tuma son tawi no hawri artanon min min waɗi ɗum min arti après min juge nécessaire min e président men noddidiri ha min inni woy koko wawi wonde
confirma après ɓe artiti photo ji ma ɓe programme on continue a faami donc yaari noon mais tawi mi yahata réunion ilan ko koye mum kono Allah no waɗi woni Aliou e Sow kala nodduɗo lan tigi tigi o min e maɓɓe meɗen famodiri e konnguli a faami ne kono an e ɓe wonɓe Vision Events kono gila yaltuɗa on ala no yewtudude fi on projet ɗum ok d'accord donc ko noon yaari ha no hewtiri ni jour concert on donc fiwata mi joguito konngol ngol largo min non a expliqué woni ko détail question ji ɗi no ar ida jabade ɗi way voilà donc ko noon guerdi ha hewti jour ji joni noon Adra seki komin falandugol joni ɓay Tamba on arti ko haɗi annonçant law wono no yaltirɗa ɗo par ce que probléme o waɗu ko sayfon tun après yaltuɗa ko émission polgal expliqueɗa arɗa ko émission ma nodduɗa ménagére jo miya guise on mais aɗoya ko artuɗa tun ɓaya arti Tamba on ko haɗi expliqua ɗum taw fop anda no waɗirɗa ɗum fop anda a yalti déjà an ala Vision Events sabu Aliou Bari woni président Vision Events d'accord mi yiɗano bonnude projet o ok mi yi effort ji mi yi tampere ko tampi d'accord ko wakkilare ko wakkili fiyo ɗum laato kon ok yaltugol ɗin ɗon moment ji adda polémique ji nomi mi yalti Vision Events hay miya en ɓe mi woni sabu yo ar kon ka événement ɓen ko feƴƴi ɓe daranila ɓe ni bon si a anduno a yaltiɗa dowanoma yetade inna a yalti kono simi woluno nandeteno kadi miɗo woni sabu bonnugol événement o Adra joni o yalti o yahi to e haalaji fi bonnugol événement o mi tawi miɗo préféri gardugol jikke e teddungal ko woni hakkundange min e makko kon ɓay ko yowirangal o yewtirte si goɗɗo ardi e ma jikke ko ya joguitol jikke mo ardi e ma bewre kadi walla moɗa bewi an kadi par ce que ɗo hay goto hirtinta goto soƴƴinta hay goto kono ko ɗum waɗi mi tawi min mi wawata yaltude mi expose c'est vrai andi Bouy depuis pas mal de temps piji Bouy feƴƴeɗo Adra reste dans son coin wolata kono wulini mi hikka kadi e ngal ɗo o haalaji ɗin ɗuuɗi en noddaynoɓe lan ɓen taw hay mi anda ko ɗum feƴƴi est ce que na a tañƴinanoki a présenté no ko concert mi ya guise ma ko sayfon tawata ɓaya présentali par ce que a yano concert on ɓe gara e ɗin détail ji koɗon d'accord awa allez vas-y continue d'accord joni ko ɗum hanno mi yalta on tuma mi woola hay ka émission ngam mi woolali Vision Events donc kono continue ɗon ha jour ji on hewti ɓaaru ñande concert on kadi hewti mi noddi kanko PDG o min mo wonto wonɗa oyni meɗen grand théâtre minmo oyniɗa arde min ilan arde déplace mi ari ñalorma mi acciti golle am onon fof ɗo gandi ɗo présentation ko wolte ɗo min mi yata présentation mi yoɓaka hen boss cassé no andi cassé wala to mi yattoto régulde taw si mi yaha sina ɗum événement hay goto janɗa yeeso anga communauté ɗo plus de 20 ans meɗen ɗo a faami Allah no acci en ɗo bon may mi ari mi tawi golle ɗen no wadde mi hewti mi yi yiide mon frère par ce que hay goto expliquant Allah fus ko mi yari mi dariga koye ngungan kamɓe wonɓe wadde golle ɓen hiɓe wadde ɓay mon frère Moustapha Sow ari o ari o Thailand dari woni bon Adra situation on ko ni fewdori ɗum ɗo réglama min ya c'est bien Allah no waɗi ko janano e men kono ko neɗɗo wakkiliɗo marɗo fulla e fayda anduɗo événement d'accord a faami ne o explique o ni donc y a pas de souci ɗo haray ko ni woniri hunde kaari réglanoma mais seeɗa hunde kaari waɗa minimo ok y a pas de souci yo Allah wallu en yaltenge mum ɗum ko seeɗa hunde kaari hunde manam seeɗa ron kalatade ok voilà bon mi wayniti mini ɓe joni mi yeehi en kikiɗo ɓenni ok ini Aliou joni en kikiɗo ini ok par ce que ko min e Aliou Bari e Moustapha Sow woni yewtudude hedditi ɗen mi yewtata wala yewte ok après
mi yoti ko suudu woni ha télé 20h mi prépare kadi mi yeehi a faami ko concert sayfon ouais ay mi ari mo kala no occupe to système ji mum mi ari mi dari a faami donc posi donc fi badji wola yalta badji din distribua tigi on yeehi ha tawi joni on tigi wayno wasi yejjitama taɓe pottinima e affaire on non en fait andi ko minnata Aliou yow ha à un moment donné o perdi pédale responsabilité mo jogui on par rapport à événement ok kono no waɗi ɗum ɗon ha o perdi parce que iɗa andi no wawa iwrude cenɗe bus komi sikkata ton ɓaɗa koyen wolire kono sikkata kono iɗa andi par exemple si a heeɓi ɗo joni projet ok way si ari ni lan adresse ko sago an miɗo mari oɗo projet aray miɗo faala financement e yewtiji financement o ha min nima joni mi finance ay mi ƴetti fof responsabilité ji mum wolde ko micro mi acci a golli e événement o yeehi ha nder ton tigi on joni a gayni natude si mi freeni anga heɓay probléme par ce que min goɗɗo andalan déjà a famine joni a exposi ke a woli fi mum woodi woɓɓe goo si ɓe naati e hunde siko sago maɓɓe na ɓe rekilu bon joni noon si woniri ɗum a jogitanaki hoorema fond mo wawata continuirde e ɗum ɗon an asi a naati e mum joni a yiida e oɗa yiidoya e goɗɗo goto sa renaki yawya ha an tigui perda pédale projet ay mo donc kanko haare o jogitaki déjà j'en suis sûr et certain haare o jogitaki mbuuɗi mi hoolaki ari en tout cas on projet ɗon no wonirno noon no continuiri noon e on bailleur de fond ɗon d'accord donc après ka grand théâtre ɓay mi aroy kikiɗe min daari mi tawi yomi pose ko koyen on après guerda ton badji mi heeɓi badji a famine sattananoma ko heɓugol non c'était pas facile d'accord donc ɓay mi heeɓi badji on après mi naatiri ka entrée principal mi dari ɗon ɓay mi dari ke ɗon seeɗa Aliou artoy tawi lan ɗon woni lan adra luman ɗon badji ma o minimo ok mi luɓimo badji on o yalti o yeehi ɓay o yeehi neeɓi seeɗa mi tawi ɗo joni c'est vrai que c'est un événement ko tawata ko guinéen e sénégalais no woodi anduɓe lan no woodi kadi ɓe anda piiji goo siɗa falla respectude hoorema heɓo jogo ko yimɓe ɓen doit jogade kon hara si innama ko kaari ni hara waway identifiude hoorema ma défendude hoorema ɓay mi tawi mi jogaki badge bien sûr après mi yalti ko yaasi mi dari e nder ɗum siradio ari tawi mi ɗon et puis quelque temps après mi yiide Ibrahima Sori yilan ɗon woni lan adra e ar natira ɗo mi ari mi naati ɗon mi poosi neeɓi seeɗa o Moustapha ari min e makko mi yiidi ɗon après min mo me Moustapha ko siradio harno tawa ko groupe Vision Events mo tawano au début donc kadi ko après Tamba d'après makko o tawi occupation ji makko ɗin wawali yaadude e fii ko Vision Events jokki ko après voilà quoi mais kanko kadi o woni solidaire e projet on imo jokki ɗon bon ɓay mi naati mi yi responsable jo joguinoɗo affaire logistique woni Moustapha minimo mais Moustapha ça va woni ça minimo mais kono woniri fio présentation ɗo par ce que mi yi ɓe mi anda tun déjà pay ko ngo ko Tamba wi kono ɗum woniri woni bon adra la situation wonɗo ɗo fayda frère ɓe maari yilan ɗo ɓe inni ɓe yiɗa ya ɓatto ka présentation minimo ne o inni o minni ok y a pas de souci o inni mais min mi décidi ko an présentata vedette ɓe ɗen ɓiɗo woni Mia e Sayfon et puis waɗu ko falɗa kono eɗe golle ineteɗe c'est à dire que telen ka professionnalisme si ari tawi présentation ɗiɗo darike fuɗɗike wadde sina goɗɗo adduma inni tawti inni ɓen ɗon bon ara e joni ko kaari watta ɗum ɗo
au fait a heɓata accès argol innaɓe no he écoutez comme woni gerde ɗum ɗo a famine après ɓay waɗirino mi yaari mi poosi mi daari situation on seeɗa après mi yalti quoi mi yaari tawi o jonnitilam badge kanko Moustapha mi yalti mi yaari mi dari mi yi Aliou minimo mais Aliou kon ɗo situation ɗo woniri wo présentation ko petit o e ɗa woni gérude woni non mais adra c'est vrai lan occupé ɗo kono wata wonde ɗo kakama ƴettu responsabilité ji ma a famine minimo ok y a pas de souci woni min noon mi anda no woniri an minimo ok y a pas de souci après mi yi yat fou minimo yat fou d'habitude quand gérata fi affaire programmation ɗuma présentation si faɗi ɗon piji ko en coordonnateur kono woniri woni ye min ko biyeji an anini minimo ok après mi natiti nder to mi tawi ɗo joni adra e wattan yili a famine mi ari mi poosi seeɗa joni noon son ɗo ummi envoyana la message waynalan adra ɗum ko mi yagisi artiste jon ummi manager makko waynalan mi adra mi yiyali taw reliquaji ɗi mi hendaki badge et puis ari koko mi duwano hendade lawɗo me yewde automatiquement mi yiya goɗɗo e maɓɓe minnamo ko onno ɓe na wawi no réglede no ɓe ok mi décidi joni mi habboto ha mi anda no ɗon feƴƴiri par ce que mi yalti laabi tati fiyotugol mais mi tawa au fait wodi ka famali voilà no mi tawa oɗo si mi yeehi joni mi ari mi andali o ari o arali o noddo yalanɗo minamo déjà mi wooti haray no wonani lan jiɓi ɗiɓi seeɗa après mi poosi ha mi yoyi mi yano naata a présental ɗum fop mum non ko pujum ko ndewtere mi ƴeewi mi hiwɗondire e Mout e Lamine Prési est ce que ɗum noon tawali ko ɓurma mettude yaltuɗa wowluɗa fi ka présentali ko non jamais asi hande si fi présentation waɗi min mi yalti mi waɗi scandale ɗo ara mi anda hoore am lan gollude télévision nationale komi présentateur jo d'une émission suivi un peu partout nder aduna o maayi Sénégal ɗo to a faami woni ka plateforme digital woni ka télévision a faami si fi présentation waɗi ha min mi ko honɗum wolininmi mi arta e maayi ɗum merci après ɓay ɗum ɗo waɗi mi tawi oya ari minni voilà ɗo joni mi yeehi mi ƴetti badjan o mi jonni petit ngo darinoɗo takkon ɓeynalam no mais grand dra yow ko no ngabbiɗa aɗi ƴawa to minimo no mi ƴaway joni pour ne pas te mentir artiste ɓe men wonanoɓe présentaire de les artistes locaux ɓe wonnoɓe ɓen ko saare ɗo au fait mi tawi haynoɓe wona noddirede noon kawre chaîne welallah par ce que na anduɗo ɓe woni ɓe noddude si public fotayɗo noon fotiti foti siɗa noddude artiste joɗo siɗan innude ɗo hara hilan présentude ma an aasi haraɗa andila mi junja lankal seeɗa e ma fiyo welu mi waɗanama promo seeɗa fi vraiment hollugol awan woodi ko gaynuɗa ka communauté ɗo merci kono yomi maƴi tuminna bon aasi no nodda ɗo donc no wonno feƴƴirde hari ton ko noon mi yiiri komi dari ko ara présentateur jo on présentata zemali ne ɓandu andu mooƴi c'est ma sœur c'est ma au fait hara ko on ɗum comment tamo yokku cere ɓe ci ñeex bi walla yokku ñeex bi ci cere bi a faami nde mais ko ɗum wanno si mi landiti o ya minimo no iɗon duwano ƴettude présentateur jo haysina adra walla goɗɗo goo mais hara ko anduɗo communauté men o e artiste ɓe ɓen wawa yaadude après so kadi ko événement jarama teranga inna a faamine après ɓay mi yanati mi luɓi ɗon jonni ɗon o ya badjan on tigi mi nani woɓɓe saa ɗo henno wo ko badji ɗiɗi mi jogino ɗum ko ɓe alno ɗum voilà mi jonni badjan ɗum ɓe wonno haalde nder to ɓe hakkisama ɓen wa ko badji ɗiɗi joguiɗa ɗo au fait ara mi waɗi business badge min kadi ok donc mi ƴetti badge on mi jonni oɗa minimo ilan arde woni mais grand fo jom minimo ma ñëw mi yaltiri doy mi arti mi waali andi mi andali sa on jo waali miɗo andi tun
Mia Diaby, ça est noir de parce que comme yalta mi équipe Macon déjà bi de siège be jodo le koto bari et autres là. En face podium. Okay. Ben d'art de spectacle on mi andi tout simplement si équipe Macon ari donc ça est là. Mi do andi wara jodi mi yalti automatiquement mi yehi rang on minuma mi si poa ta corrompant si rang yimbe be. Hakken ko yimbe dudi. Telle nder ton heewi mi yaari mi ƴetti taxi doy mi yarti baaki ha sayfo madum en fait baaki dow kan ha mi yagi sebete mi andali o ay anda ko no feƴƴiri mi ɗo ok mi arti doy d'accord mi waɗi téléphone an on mode d'avion mi feƴƴi mi waali kono waɗanɗama mode d'avion parce que le plus souvent si lanɗanade surtout si tawi mi yiro yajemma mi waɗa e mode d'avion fiwatami ok mi ɓe yawan dérange de la ok donc ɓay weeti et 6 heures le plus souvent si mi ke mi juuli subaka tum mi activay mode d'avion a faami après quand mi active no mode d'avion vers 6 heures et quelque mi appelle Idi Bari min ya neɓaali appel ji ɗin hari Idi Bari no ɗo Idi tawi moy hakkunde Dalaba e Pita ok mo yewde Label d'accord bon mi mutar wakku mi oɗo o fait tay appel ji ɗin ɗuɗi andunoɓe mingilan impliqué ka événement bon mi yalti quoi mi ƴetti téléphone on mi rappeli Idi minimo mais mon frère qu'est-ce qui se passe o ini non mais Adra comment est-ce possible j'ai appris que Saifon n'a pas joué mini non mais attends min ko an informilam o ini non mais attends ok en tant que on responsable ɓe événement si fa on ɗon en tout cas mi famali ko no feƴƴiri o ini ko polgal mi yino posti bon après mini ok mi yehi ko boutique mi arti mi natiti quelque temps après ummi noddimi manager mi ya ba après min tigimi mi appelle mi rappeli mo minimum e ara kono woni rewnino me Adra hande mi humiliama minimo ko no waɗi o inni no parce que ha e 8h10 miɗo grand théâtre fi o relica artiste jo mi hettali danseuse ɓe ɓen ɓe andanɗa warma ka kamen ɓe waali hay goto hay fus men wawali wadde minimo tawi mo wawi wa wonɗo wullude déjà hakke ma mone après automatiquement tawi mi heeɓi information ji seeɗa comme quoi o joui mi yi kadi story ji woɓɓe goo déjà au fait prestation makko on tawi communauté on apprécie ok après mi ƴetti tan an mi explique ani mo min mo mais attends on endaki mbuuɗi kono on hendike communauté o a faami donc kami tourniri wo e nder communauté on ko statut ji mom yoni yiwde artiste ma on ko waɗi kon est ce que na ko haaluɗa ɗum ɗon ɓe heɓali mbuuɗi mais ɓe heeɓi yimɓe ɓe par ce que mi yagise après o wanno message o posti o inni yimɓe ɓen ɓuranimo mbuuɗi ɗin ay mi yewtimo après woni lan yandi nde yewtere nde yewtuɗami ɗo waɗanan ɗum ɗon e vocal ji ok kanko ummu mi ɓurta apaisude ɓernde artiste joan on par ce que miɗo andi d'accord c'est vrai o joui mais au fait no woodi han joni ko tawata walanakimo no chaîne on feƴƴiri noon ok après mais waɗi ɗum finalement situation on yehi o windi apaisi way ko ɗum noon waɗi o windi ɗum noon ko page makko d'accord joni noon appel ji ɗin continue adra ko no woniri non mais mawɗo les DJ Mandaw et puis un peu partout yawi ɓelan ɓen fof ene no mawɗo ɓe ngabbanoki au fait hande wano ko fewdiɗa ɗo ara tawta événement accumi yara seeɗa yaru allez rapidement yehen daren e retour audace kanko striker ɗon andi concert makko le 28 décembre ɗon e dutta sec si Allah jaaɓi Dream Compagnie en tout cas merci beaucoup hankin kadi mi yana ko denda bo makko ɓe ñami lacciri ɓe ñami keepu lan andi ɗo meɓe muudi ko neɓatta allez guiɗo si c'est bon addanam publicité kanko striker fi concert makko le 28 décembre ɓay ɗon andi koko wowi kon kadi deuxième édition makko ɗo e Dakar. Jama TV avec vous, jour après jour.
Striker, Le retour audace de l'Almami du rap guinéen à Dakar. Woko Striker pour la deuxième fois dans le Sénégal. Wo Drink Company et Guido Jama Production. Woni Konoté le 28 décembre contre Douta Sec de Dakar à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Voilà la communauté guinéenne. Sonna bébé, Fononota. Préventino Wori 3504 no Wori. Wo VIP 4500 no Wori. Sourzi 5000. Réservation au mois de 78 457 83 50. Voilà notre tombé 77 981 37 32. Drink Company et Jama TV Woni Konotion. Eh, konturi kunati kakay ko endanyande. Douta Sec. Nyande o nyande ibe warude, nyande o rewbe hino hulude. Faybe bonino ala jangude, jangube kayni ala gollude. Be jangali kayni hino janude, joni hakile faybe benno fadude. Sudi be ame benno bonude, joni ko TikTok lami be. Aduna ngandanta ko matu yangora. Aduna famanta ko matu yangora. Assalamu alaikum. Allez, yehen daren kadi ka publicité matinalong hanno la yarde les matinal adra no gatilande ko turni wala yarde me wobbe no tori lando be jalousie sabu ko ne yarde me ko hattaje ta yara ko no ngayobe allez Guido si c'est bon ma hen daren publicité ma be ngarten D'accord. Donc Guido waɗana publicité o moƴƴa e striker la fala jama on wawa famude ɗum ɗon moƴƴa to yejjituno déjà mi waɗi publicité on fi son famali moƴƴa on nodde tout numéro affici ɗo ko ley écran fi kanko striker concert makko Dream Company ɗon andi waddino mo ɗo buyi welti yimɓe ɓe ka landitimo striker almami jong almami jong donc woto yejjitu kadi piiji kesi kadi hino arde kanko Dream Company e Jama TV si Allah jaɓi mais weltine on mais waɗane ko min faala mais won kadi woto yejjituno min haalirani on noon no woni disponible fi men no wondi e cellal woni maaro kon woni le'e on fop ɓiraɗan ɗan hayso ɗon faala ɗo wawi fendude kosam ɓiraɗan ɗan ɗum on waɗa e lacciri woni ko haajuji ma kala no faalira ɗon cadre donc on woniri tigi on ara en tout cas jama on seedi e soda ɓiran piiji goo ko tawta ɓe adda ɓene ɗum ɗo moƴƴani ɗan ɗo no moƴƴi en tout cas yoɓe yiidu e entreprise Mat Transon donc yiɓe ɗo e cité Sodida. D'accord. Donc ara tigi on lawa be jonnude numéro rapidement ka be wawata contact tout de filles be waw hebude des renseignements. Dawa men halande numéro on. Pour ila budde ɗi be wawi ƴettude ka 77. Merci. 710. D'accord. 83 63. Atia. Ouais, 77 710 83 63. Donc ara be humpetaki hande kadi ko ɗum fewndi nder ton. kadi si ɗon faala woni si tawi ɗon mari haaju dennabo mariage buy defe lacciri ɗum ɗo kadi so wuuri hara no yaadi e lacciri ni no weli min aset so landike lan mi haalane men naɓe ma ɗum adra si tawi on yaali numéro on minen ɗo son contacti men min wawi naɓde ha ko ɓe woni soodon min ɓeynala garde la mone adra ɓeɗema non mon frère laisse tomber allez si feƴƴino lan andino ko heddire men ko nduuɗa mais adra ɗe wawi continude voilà en fait c'est ça donc du coup aray ko feƴƴi ton kon wonani en c'est-à-dire ni c'est en buy après non Aliou Bari noddita no fimu ɓay feƴƴi ɓay waɗi émission polgal non homɓe noddunoma fimu mais yiitidi hanki ok mais ɗum ko honto c'était un frère il reste un frère ok on to yiiɗi ɗon donc komin yiidi ɗon min ɗen ɗo di seeɗa par rapport à nos situations on fait il non andi mi wolno hunde minni si giɗo ma e gagnuma welji ɓawma wata ñaamu ko goto e maɓɓe c'est-à-dire c'est-à-dire nder ton parce que ce qui veut dire way par woniri noon ka grand théâtre ha mi arti ka suudu mi décidi mi ala noddude hay goto parce que kaway nunola woodi arɓe nimo adra wata ɓatto ka chaîne wata ɗum ko mo haalanoma ɗum ɗon woni mon frère Moustapha ok après bon mi jeemali mo landade ko mbo e hombo woli hein parce que min mi waɗa tout le monde au même pied d'égalité après ko mi arti ka suudu ha no feƴƴiri noon ha mi décidi ha ko fewno ɗo ni Aliou sinano men fottirnono men yewtidali fimo donc comme fotti anki mais yewtitta e kadi bon nice quoi kanko tigri mo andi en fait c'est vrai
woni adra mi jaɓitano badgement mi heɓu hoɓɓe mi tawi au fait ko am mi suusi yawgol jaɓa badge mum on jonna ɓen ɗo o expliquiri non minimo ok woni deuxièmement pour que présentation min j'étais pas au courant mi anda hono feƴƴi après minimo ok y a pas de souci de toute façon feƴƴi ko woni pour ɓe wonnoɓe noddude lan adra ko honno mi andinaɓe ko honɗum wonno implication adra telen ton woɓɓe kadi na mi yiyalima ton aray ko ono wonno ka biyeji ko ni ma ko ni a faami ne mi andiniɓe on ɗon heure tawi lan hoyɗude patiyam a faami donc situation ji ɗi no feƴƴiri noon haray enen ɗo fab na ko goɗɗo torino yo waɗu événement sifa o ɗo no waɗiri ni ka grand théâtre ɗo siko sago men enen fof waɗa réussite total ɓen waw la communauté guinéenne est ce que ɗa andi sayiji feƴƴi ɗo hari concert maayi ka communauté ɗo bien sûr gila ko striker arno ɗo waɗi grand théâtre ɗuma on no duta sek premier concert on ɗuma ni seeɗa jama on fuɗɗi ƴawtude seeɗa ni hano oɗo concert waɗiri ni kadi yaniti fof fewn ɗo kala moynoɗa artiste no huuli hare no satti seeɗa a faami par ce que wona concert sakkitiɗo ɗo on likkilaka kankadi finalement donc e yi ko feƴƴi way a faami ne donc kono kala ko yani e hoore par ce que no wawi si colu jooɗi ke hoore gorejo ma inno immo e hoore amen o tawi no immo e hoore imagine asi on probléme ɗon waɗno est ce que ɓe inni ko vision events tum wonɓe ɓen extérieur ko ɓe inni les promoteurs wuri no sénégal communauté guinéen wonɓe toon ɓe organisaki ɗum no noon ɓe neeɓi haalde ɗum ɗon joni noon andi an a yaltali to min mi yaltani a faami kono min no woodi ɓe mi respecti ɗo promoteur ɓe hono homɓe ɓe tawata hande ɓe ala wadde activité ji maɓɓe ɗin kono ko ɓe mi respecti woni fonike production ina andi concert le plus souvent siɗa wadde jogui to 50% financement fi concert on hara ɗa andi ɗa jogui ɗi ka posma kera falayniɗo no ɓe organisé ɓe ɗo haray ɗum ɗo ɓe joguitaki non volume o événement ɗo no fanɗi promoteur joni ɗo ko saare ɗo waway ɗo joguitade 50% ma cachet artiste jo ko yeeya feƴƴi 10 millions a faami mi yiyani ka saare ɗo wawɗo mo joguitade neɗɗo ara ala sponsor ala e fus ko accompagnement wata wonde mi yiyani a faami donc andirta daranoɗa wano grand théâtre wonon arsenal ko ɓe addi ɗon ɓe installé hara minimum pas moins de 10 millions ko waali ɗo andinamo kala wawi men min defi ɗum namo kala donc audace mo wolnaɗo inna jama noon no sikkude peut être hara ɓe mari waɗin ɗon waaliɗi si ɓe wawi addude sayfon par ce que yimɓe ɓen ko yaasi harno landitade kombo addi sayfon konto ɓe ñawli mbuuɗi ɓe addi sayfon ɗin ɗon détail ji fof ɓe yaltuno ha woɓɓe koko probléme o waɗi ɗo woɓɓe yalti inni hay ɓe ñawli mbuuɗi fi on événement mais minen min hendaki mbuuɗi amen ɗi ha joni par ce que nder concert woɓɓe ɓen harno landitade ɗon mbuuɗi maɓɓe ɗin yoɓunoɓe biye par ce que yoɓunoɓe biye fi concert on fi probléme o ko yalti ɗo ha ɓe landitade kamɓe hoore maɓɓe ko wonno o événement woniri ɓe inni mbuuɗi ala yimɓe ari bon be yalti wowli il andi événement si tawi si faw noon événement organisama e ngal dongal yimɓe ko yiwɗen ɗon fof tawata on tigui retrouvaki ce qui veut dire ko komi wolanma konnane si organisation a organisation ha hewti a perdi pédale on fayda ko karan wawata andude kono feƴƴiri a faamine déjà donc Aliou Barry anda ko no feƴƴi nder ton mi sikka imo humpiti Aliou Barry ko honno woniri o anda ko feƴƴi nder ton ko kanko himo tawa e hooreɓe nder ton on événement feƴƴi mbuuɗi yaltali ko honno an nanguirɗa e hakkille ma ko honno ɗum ɗo woniri bon c'est la question mo tawata kon ɗon fof woni posade d'accord andi kombo wawi répondude on ɗon hakkunde maɓɓe ton kamɓe joguinoɓe systéme on tigri par ce que mi ɓuuri tan ƴinade tum tamin no pellet
grand théâtre non impliqué non ka organisation ok te début on fewndo wolete projet on grand théâtre ko marno ton e alla ko sibe lui esplanade ok kono ko minuma kon complication bayer walla mbuudi walla ni eni ha battike tawi do joni inole ma événement o laato kono moyen ala yo laato no laatori o ko dum addata sifa ɗiɗo piiji a famine donc à un moment donné tagaɗo hewta e nokku ko tawata wi woni jaɓuɗa saliɗa a ndaara tawa tigi tigi on komi miijino wadde komi wawali ɗum wadde donc mi compliquani lanka hoore ɗo joni ene yo no laatori o yo laato ko yalto yo yalto voilà parce que sifa ɗiɗo situation ji o événement mo yiwɗa ɗo ina sama kala organisata sifa noon ko tawata minimum a waɗay 30 millions de dépenses e événement sifa o ɗo sama kala gollali mo yimɓe nayo tato watamo gollude a faami il faut vraiment organisation molanaɗo équipe waɗɗo solide nantodirɓe famodirɓe ara mo kala no yiɗi intérêt on c'est à dire intérêt on wona intérêt comment ko tawata koko hawtaɗo intérêt on ok mo kala défenda ɗum ɗon waywa wa militaire ɓe ɓen ka nder camp e gendarme ɓe fof cause goto ɓe woni défendude a famine ɗon résultat positif heɓoto mais à partir de moment yeehi ha jillodiri tun hara mo kala joni no andi a mawɗo ɗo ka fewndi ɗo de yon tigi watta ili nani sina ɗum tawɗa ɗo on tigi jukkaki ɗon heɓay passe ok donc c'est ça ok piiji ɗin c'est vrai que haalaji ɓusno wolede ka communauté ɗo fiyon ɗum yiiɗa wolde piiji goo par ce que ina bonnugol woni objectif o a famine wona ɓarindagol tañiniɗa noon ɓaya yalti a waɗi émission polgal anga adi tike ɓe yaltugol a wowli tañiniɗa ɗon kadi bonali entre mo non ok haysi boni hakkude an e woɓɓe goo mais ɓurɓe famude ɓe ɓe mi yewtidi ɓe eɓe andi déjà a faalaynide woɓɓe no toon hara ɓe ala faamu ɓe famata non ok ɓe famiraɓe no famiri o ɗum noon c'est ça n'engage que d'accord a famine mais beruɓe mi yewtidi ɓen ɓen famoɓe ɓen beruɓe mi famodiri ɓen ɓeri jaɓɓuɓe famodirɗon ɓen non en fait andi no woodi yimɓe goo ɓe andanda warma so yewti tun on famodira no woodi woɓɓe goo kadi so yewti o famodirta woɓɓe goo o yewtata hay d'accord a famine Way. iɗa andi aasi fewndo ka fewndiɗa ɗo ɗamari ɓe yadata dennabo no woodi ɓe yadata boîte no woodi kadi ɓe yadata ka sinnama yewgol juulugol ni iɗa andi ɓe innata yon yaadu ok ka communauté ɗo D'accord. a famine donc no woodi façon goo yimɓe goo sa yi ɓe yaltiti nokku goo ngalɗintama par ce que eɗen andidiri ka communauté ɗo kono no woodi woɓɓe goo si a innama tun kaari no waɗi ɗum ɗo an tiguita jiɓoto wonante souci ye caka kaari no mari o capacité waɗugol ɗum ɗo par ce que a taƴƴinanoke on ɗon waɗa e sifa ɗin ɗon piiji a faami donc no woodi woɓɓe goo si ɓe woola sa ɓe innima tun aasi kaari waɗi hunde kaari a ennayi a min ɗum bettalla ɗum ɗon wona ko par ce que surprise déjà jama on andi ilan andi ay d'accord a famine donc an hari ɗa anduno ɓeɗo juhatanoma ko yaltoy o non ko ɗum waɗi siminnuma beruɓe mi yewtidi ɓe ok hiɓe faami ko honɗum woni réaction an o Merci. te kadi si haala kan si question ji ɗin ɗuuɗano e hoore am par ce que mi wolirali fiigoy innugol no mi hollay ɓe min kadi miɗo wawi haal jaɓal mi waɗa ɗon ɗuma kono si Allah jaɓi men wondira ce n'est pas ça non c'est juste antingol ɓe yimɓe ɓe wowi naɓidude andunoɓe lan c'est à dire e principe ji an ɗin salade haaldidede no ɓuranilan firtugol ko halda ko ɓe mi woni yewtude ok d'accord a faami donc mi woɓɓe gona adra mi par ce que mi nani ɗum hanki adra no laavude hoore makko o yowa e hoore hay Moustapha on ɓe noddimo ok Moustapha Sow d'accord o noddan hanki mo duppi woni lan adra j'ai appris ça et ça et ça minimo Moustapha ila andi min komi falama yetade komi yetoto woni mi nani sa vidéo ji minimo abbolan min envoyana ma vidéo ji ɗin ɗo e goɗɗo go envoyana ko min envoyé an tamaɗi fi woni clair fiya andu au fait komi woli kon la wawi répétude yeeso ma d'accord
a faami min miɗo andi ko nawrata mi yeeso kon wona tuma mi uni goɗɗo a faami donc ka communauté ɗo tant que jama on accali ɗin ɗon piiji sikkugol carrément simi guéri ha kaari unike haray tigi tigi haray min mi gagnike important goto kala no wuudi ko Allah okki ɗum ka saare ɗo exactement fewndo ɗo lan acteur ma waɗugol émission yi depuis presque 15 ans ou minimum 17 ans bien sûr kono no woodi piiji ɗi waɗata ko émission ma ɗo mi wiyata ɗi wadde ok andi ko Allah hokkuma ɗum donc la situation c'est ça yo jama on ka communauté ɗo mo kala yo rondo ko andi no wawi townude ko et puis jamais de la vie asi ko mi monanima o ko mi monanima ko Allah hokkuma kon mi mayda e o mone kono Allah ittata jamais a faami donc wakkiloɗen si ɗe yiɗi yarude yeeso yiɗidirane harana e weltor kaari parce que lannande grand théâtre mawɗo goɗɗum waɗi ɗon ay bono noon mbuɗe mum seeɗa après min ko jeli ɓeɗa mais nani encaisse ɗon 2 millions tawata dra encaisse ɗin ɗo min tigi tigi de on Allah no seedi mi accuti biye no yeede somi yarti ok fos encaisse sali ɗon gila événement tamba ha événement ga e nder ko ƴettuɗa tamma woni ko réunion ji ha yaltoyi ha hande ko ɗo fus an ke sale mum billahi wallahi ko mi yewtata mango o ko mi yewtata tamba de mi heɓuno mbuusu mango mi yarti yawto mbuusu mango ɗon non no manditaki o 2 millions men nande bon men jonniti men organise men sendi ko ɗum ɗo entre mon nder ton non ɗum ɗo mi nana e déjà hari mi tawaka ko organise ɓe mais réunion ji ɗin hareɗa assistude ka dernièrement sakkitori ɗin ɗo tawi mi ala participude ok tawi déjà hutodirgal ngal naati non min o mi retirike ok d'accord donc 2 millions ɗiɗi ɗum ɗo ga hendaki mi anda fi 2 millions yawte o mbusma otono mbusmango par ce que minen mi hendaki para mi artuno mi senditi min e pay ko yanko e mi waɗi feeto tigi on wela tamba mi tamba weli c'est ça ko editi ko mi anda fi mum ñama e mango noon tan mi ɗaɓɓanama non min la fallo hari parango mango on peut être mais danima ɓira mi non oɗo ɓira la yiɗi ɗum ɗo la weltori mais imagine janggo si weeti bimbi non ɗum ɗo tanket pa ɗum ɗo sella jeeɓe ko kawtalal ngal mi noddata ɓe ara mais sendita ɗum ɗon mais yara tranquillement sans problème joni noon Adran dernier question o parce que hewti ko wayntoɗen watta mi ƴettu tamma o pandi naniɗa occupé non mi occupaki minuma ɗo maranma tan ha fin émission komi maranɗa tan ka ko fo maranɗa tan komin tun ka non par ce que kon falala landade ko fof woni ŋunnade ka nder quartier ɗo après noon on concert ɗon ange équipe sayfo noon koto bari o yewti fimo Allah no seedi ko bimbiti ñande concert on min e sayfo on mi windidirani après mi déplace min tigi mi yeehi mi tawimo toon ka makko mo Dakar ɗo haɗa wiya haali d'accord min e makko e pay kun sare dollar 100K Diallo piscine min jooɗi ɗon men yewti seyni Diallo piscine inna men Binta kadi wawa yaadude non min mi yaali Binta a yaali Binta toon d'accord ko ɓen ɗon mi yiidi merci donc min jooɗi ɗon min yewtiti seeɗa min retrace un peu situation no feƴƴiri noon donc voilà ko ni feƴƴiri ko hedditi kankadi no sayfon kono wa'annomo ɓay an yewti kono mo innuma kono yiwɗa ko tawta ɗum ɗo welanomo par ce que no satti tuma artiste jowo makko iwi lagine ari waɗi concert taw o joata bon komi wawi inde sayfon ko artiste jo neyiɗo posiɗo d'accord haɗa no jama wolirta no ɗuuɗa haala ndeysan marɗo principe ji komi andi kon e makko de mi woni miɗo wawile janngude goɗɗo sayfon partenaire ɓe en bus meeɗi heɓude contact ji makko ɗo e ɗo Allah no waɗi min le plus souvent mi heewa dogangol star hay ko émission ji ma sira hattojine goɗɗo a noddata non mi geray ha tuma contact heɓuɗen waɗɗo sincére o mi tawa au fait parce que min komi gollanta culture on kon ko hewre sincérité wona fi intérêt enugol no aray siko sago an kaari jo si ari ɗo mi heɓa e buzz a famine koye fawi hewre golle an ɗen komi yeehi Tamba min e makko min andidiri min bougi ɗo ha min hewto e Tamba min andidira mi yeehi ha min hewti ka hôtel kaw cippotoɗo min e makko min échange ali
le lendemain comme un fotti à la RTS Tamba weltanogol kadi directeur télévision RTS parce que ɓe hollu noon tigi tettungal ñu koy jaajëfal bu baax waa RTS ɓe ƴetti équipe ɗulle ko samedi hawrutuno le plus souvent mais faut men suivre no équipe ji ɗin fof haray fayda no occupi ɓe mobilise ɓe waɗi accueil molanaɗo men waɗi émission kanko tigiri ɓay men naati woni waw attends ko ari ɗo men ɗen ɗo ndiri ha min e makko men fillodiri o ni grand miɗo woni fiére on émission ɗon par ce que ndaruɓe émission partenaire ɓe am ɓe mi yewtidata ɓe fof ɓe nelan way c'était la classe no tawa e meilleure émission ji ɗi mi meeɗi wadde ɗe de ma carrière donc ɗum ko fierté molanaɗo a faami donc momi andi o momi yiiɗon o miɗo andi vraiment himo mari déception au fond du cœur omi yewtidi ɗon kono artiste jo kala siɗo yewtudude surtout mo tawaka ka équipe on tigiri o jooɗota ko ene ndaara équipe on dékoni walla ndaarami mi falno yahude walla ko ni e ni e ni koko tawata équipe makko on défendi kon ko ɗum o ñoƴƴata kono siɗa andi a wawi observe de seeɗa a taway no woodi déception seeɗa ko tawata 8000 ou 9000 personnes déplacé ke fi tagaɗo a ƴawani a arali ka ɓen ɗo woni ɗon quel qu'en soit statut mo joguiɗa on a taway vraiment ina mari regret on seeɗa ka nder ɓernde ma a faami donc kono ko neɗɗo saltiniɗo hooliɗo kadi talam makko on mo andi c'est vrai que ɗum ɗo yaari ni kono no gasa ñande go occasion présente to fiyo wawi justifiude ɗum walla wolere parce que mi propose no ɓe saminimo si ɓe faala ƴettude konngol on peut le faire wayni non mi préféré taw mi yiɗa haalude fewn déjà kanko wo wawa wolugol so probléme waɗi a faami donc ko noon mi yiiri ɓeɓe miya mi noddumo kadi komi yahata émission minimo a si ɗon faala ƴettude konngol kadi haray ɗen wawi wadde wayni ok y a pas de souci kala ka faalɗa mi noddude noddam mi répondete ko ɗum yiɗon o émission momi waɗi appel direct tawde kadi ɓe andi ɓe marquis un pas ka communauté ga ɓe waɗi hunde ko tawata communauté on apprécie a faami ko ɗum waɗi si o ƴetti konngol o yewti kadi o wayni noon par ce que déjà taw mi a meeɗa wadde sika o concert ɗon voilà o yewti o wayni ha tigi tigi on kadi mi criticali équipe sayfo noon koɓe wi koɓe waɗi kon faami ko professionnel ɓe ko artiste jomo men maridi relation moƴƴo a faami donc woni manager jomiya on ummi d'accord woni décision mo ɓe ƴetti on no gasa ɓe ndaaro ɓe tawi ko ɗum ɗon woni par ce que déjà e nanoma mo heddonora Tamba mo heddonora Ziguinchor ko ni ma ko ni min ala justifiude ɗum ɗo walla natugol hakkunde to ɗum noon no tawa ɗum noon no tawa ko tawata o kalmo courage yo ƴaw par ce que wo hettali mbuɗi makko ɗin hay Tamba ɗi fof bon ça c'est des détails ɗi anndanɗa hoorema aussi mi yiɗa natude nder kono ɗum noon no tawa en fait par ce que ko ɗum noon addi probléme on tigui par ce que so hettuno mbuɗi makko ɗin Tamba no wawno wonde hay sinaɗi fof o ƴewo zone famɓe makko ɓen hayso ko deux parties après ko heddi ɗon kon ɓe wawno gérer ɗum noon après mais ɗum noon no tawa ko tawata o kalmo courage yo ƴaw par ce que koɓe haldi kon ko halduɗon kon nde on hunnali non par ce que soɓe inni vision inverse déjà a drano ton na fi hande adra yalti détail wowli mais ko noon mi watta explique de fi jama o yo faamu d'accord comme mi wawi wiide ɗon allah no seedi faltodiraga c'est vrai que woni mo heddorana woni miya kadi no heddorana ha joni miya kadi yoɓaka komi wayrindirta e manager makko de o wi allah o hendiki ɗum ko waɗɗa émission ma on RTS oui après ɗum men humpodiri o hendaki ha joni o wilan tigi tigi on o hendaki ɓeɓe grand théâtre no bon ɓen ɗon kadi noddi goɗɗo e maɓɓe toon wonɗo grand théâtre minnimo si ɓe tawi no woodi mo ɓe andi no faala ƴettude konngol yewta fi no feƴƴiri haray ɗon kadi meɗen haton jini ɓe nilan ok joni men nodday responsable chargé ɗo affaire artistique on kono aka wonɗo tigi tigi on mi nanali réponse mi nodditino wayni ari mi yejjiti mi noddita mo joni o mi noddimo wayni mo wa doginde mo wadde ni au fait finalement
konngol heɓaki ko yalti ton. D'accord. Donc mi yiɗa wolude ɗon no gasa kamɓe ɓe ɓuuri en famude kono feƴƴiri ton a faami kono ko kamɓe wonɓe ton dans l'organisation kono feƴƴiri détail sur détail adra ko andi kon explique kamma ni komi tawa kon e komi andi wolama tawde an kon sayfon kadi yer ko ɓe heddinanima kon ɗin ɗon kadi ha joni o wawali hettugo hay soko seeɗa. Bon mi humpitaki. D'accord. ɓe régli on situation ɗon joni noon par équipement kon ko communiqué ɓe waɗi responsable organisation on ɗo ɓe wolali fimum kamɓe kadi ɓe au fait mi yiyali détail ji bus mi nanali tiraillement mi nanali fuyi miɗo andi au fait no gasano ɗon no mainteni ɗon c'est stable. Ok. Donc situation on ko fewndi ɗo komi wooli wo nder ton ɓayi Allah no seedi mi tawaka ka organisation mi anda on ɗo woni feƴƴirde ton haray mi toñi no gasa kono mi humpitaki donc haray gonɗon sengo ko ɗum mi andi to. Joni noon tañiniɗa wona Vision Events joni hande kadi si ɓe faala addugol artiste ma si ɓe faala wadde promotion est ce que no wonana ɓe joni facile? Bon mi anda sa landota ko Vision Events hi kono ko ami faala an addra parce que hay sa yalte mum mi hari ɗay mum joni an ko honɗum marɗa ko wiya fi Vision Events en tant que animateur. Bon Vision Events komi wayɓe inude ko ɓe continue tum ɓe golla continue hay si tawi ɓe waɗi probléme donc ça dépend et no ɓe rebondirta noon a famine ayne ɓe complète pas ɓe 100 jours ma ɗum ɗo welali ma ko ɗum ɗo ɓe dowa 100 jours non an ko yiwruɗa kon an ko taweɗa kon an ko anduɗa kon hara déjà an siko saguma a yiɗa ɗum ɗo watta par ce que hande wona ene ko wonnen ɗo si hunde waɗi addara waɗi lan par ce que en fof men ɗo ko télé gollata koye télé mi gollata mais si hunde waɗimo an on la mari plein droit daragol wowla ko waɗi kon mami inna awa to wattu ɗum ɗo ma yoɓe évite ɗum ɗo par ce que an ayni ɗo addara no hoola hiɗa wondi en fait ko jaɓoɓe nanuɓe yewtidata ma ko waytata noon donc si en ari ɗum ɗon an ko honɗum e conseil maɗa Vision Events yoɓe wattu ka yoɓe change jikku maɓɓe ngu koko ɓe waɗi ɗo c'est pas normal par ce que déjà yimɓe ɓe hutike ɓe. Donc Vision Events mi wawi inude franchement koyo ɓe ɓeydi wakkilade eɓe bonnu gongol e non professionnel on min naalima naɓe yoɓe ɓeydi wakkilagol awa e hunde ala no seedi ka nder Vision Events anduɓe professionnalisme no ton ɗum ko homɓe non buyno ton keki adra accu noon takkogo ngol trop an kadi animateur jamen ngol non mi yiɗaɓe waɗande goto promotion donc sina ɗum a waɗaneɓe ok d'accord bien sûr kono professionnel ɓe no ton ok iɗa andi kono waɗi lam préféré wolugol fi Aliou Bari parce que ko kanko woni initiateur projet o a famine mais Aliou Bari fo no waɗimo kollum e o événement ko ɗum après noon a jonnimo conseil ɓay a haali fi makko moƴƴa noon lan andi no woodi ko woni entre mon ko tawata hay sina o événement ɗo mais on woodi ko feƴƴini no seeɗa ko ɗum après a noddunamo en privé yewtiduɗa e makko komi yiidi e makko min ma ko hanki d'accord à part ɗum ɗon téléphone à part ɗum ɗon mi yewtidani téléphone hanki noon komi yiidi way min fuɗɗi yewtude seeɗa mi fuɗɗi famude piiji goo ok ɗiya famano nder ton mi famano ok donc fiyon ɗum waɗi min simi andirima jikku hay sa yeehi a change oyi jikku ma on ɓaawa après no gasa trompa elam par ce que min ko momi wowma andirde on tun ko mi jogitora e ma bien sûr a faami yeah. Donc miɗo andi le plus souvent ko yiɗi haalande taga ɗon kon o wawa mo wolande hara o hésitani donc du coup mi sikkami yiida e wolanammi hunde fi parce que tout simplement hara ko fi convaincugol walla goɗɗum c'est peut-être no gasa ko noon feƴƴiri donc komi wawi innude en ce qui concerne Vision Events ala fus komi wawi wolande ɓe d'accord donc yoɓe continue anda préféré yoɓe continue ni non ma préférugol à partir du moment où mi tawaka ka Vision Events a faami ko kamɓe wawi ndarude
ko honto woni ɓe tawi ɓe fayiri walla ko honto woni tawi ɓe wawirali ɗaɓɓude no duwirano ɓe rectifie honɗum ɓe rectifierta par ce que ko mi wima kon professionnel ɓe no ton anduɓe ko honɗum fewndi déjà objectif vision events o changegol un peu situation wonno ɗon ka saare ɗo hollugol carrément que no woodi des jeunes dynamiques est ce que taw kamɓe noon kamɓe huttaɓe nder ton kamɓe ɓe tawata ɓe naɓida fayda e yimɓe gono ton ɓe neeɓi gollande communauté guiné o changement waɗal est ce que ko o vision events no wawi changegol koɓe faala changegol ko alors que kamɓe kadi woɓɓe mabɓe ɓe tawa ko tawata si concert waɗi boni ɓe inne ko kamɓe si hunde waɗi ɗo boni ɓe inne ko kamɓe taññiniɗa heɓe wawi changede hunde ko milier ɗo ma goɗɗo no wawi ƴettude exemple e mabɓe an addiraɗa tañƴini ɗum ɗon bon ka milier ɗo ɗo mo inni change he ɗo on tigui so jotode yaasi par ce que wela fi par ce que ɗandi si leggal fuɗi ngal naayi min natangal ɓoylide ngal ƴoƴi yara ngal naayori noon ngal yeehi ha ngal ƴoƴi ngal yoori a inni noon ɗon joni ɓoylitugal a wattay a fewnay ngal helata fi helata helay wata pewudande kadi bon situation wonɗo ɗo on ina hande o fuɗɗi a famine komi yii ɗo kon komi andi ɗo kon ko honɗum woni ka communauté ɗo jama on ko gollanowo hoore mum woni ɗo kono esprit collectif ko ɓe ennata kon tuggidiren koye gollen ɗumse munda nden ala ɗo si fewndike mo kala haray no yiɗi remude ka gesum mum a famine donc tigi tigi on haray no mettani en seeɗa par ce que rencontre ji pousse fottama laabiji buy jooɗama ɗo piiji buy eɓɓindama ɗo fi yo change fi yo en tout cas wawe orienté de piiji ɗin feppodira par ce que neyande ko ɗum komin jooɗiɗa discussion ji bus waɗano mo kala fuɗɗi kono kala ko yewtuɗa fi mum tawa sifa mum waɗino donc no complique seeɗa ka fewdiɗen ɗo ka communauté ɗo par ce que fayda ko hombo innata ɗo joni ara yiitid kaari yitiden jooɗoɗen joni wawen yettitude situation kala ok guiɗo accita tan s'il te plaît numéro téléphone on haade mi falno ko ƴettude appel par ce que hewti komi wayni to mais mawɗo meela no faala natude mi heeɗito en kadi mi wayrino ka promoteur joni mi ronku famgol konto fewtirriɗa hiɗa aɗa ton ɗa waɗa vidéo ji ande ko ɗo par ce que ange hoorema woli ɗum ɗo min nani guiɗo si c'est bon accanan numéro téléphone on 2 personnes mi faala ƴettude par ce que ɗen andi sen acciti ɗo ligne o pandi haray arrangata min tak adra vas-y donc aray de wawi ƴettude donc guiɗo si c'est bon ɓe faalaɓe natude ɓen hari falno kaccite ligne o parce que bon wata bombuye explose adra abi ngay simi accitali honno ay simi accitali ɗum ɗo ɗo andi la wawi tun explose de min tun ka ayni ko a bombe d'énergie la bombe d'énergie voilà mawɗo men là si c'est bon allez ɗa wawi noddugol numéro affiché de ko l'écran ɗon ko télé an kadi so tawi ɗa mari question ko wowla ma quelque chose landu ɗo woodi ko mettuma an kadi ma ganda ko ɗum ittuma e promoteur yaga ka promoteur joni noon addora kono marɗa ko wiya ɓen addoɓe ɗo artiste yoɓe ɓeydu hun ɗum yoɓe accu hun ɗum addayɗo ɗo artiste wo ko mbinduma kon yontigui huuɓindo murandu hara ɗa mari voilà par ce que o tappa doga marsata yaye adra en yiyeno kadi woɓɓe goo yeyoɓe tikkeɓe la plupart ko dambugal hara ko kamɓe organise de mais woɓɓe yeyoɓe tikke ko dambugal ɓe waɗe mafia c'est à dire ley ton hara ɓe wowlata ɓe yetta ɗimbuɗi yimɓe yeyi tikke ɓe aɗa ko jiifaji mabɓe est ce que ça c'est normal allah assalamu aleykum ƴetta goɗɗa ligne allo jarama allo oui maɗo meela ittu hecteur ji maɗi s'il te plaît allo ale insiste nodda a faami adra muufuma fawi waɗa wona no innirɗa no par ce que ɓaya jaɓan men détaillande fof mais ko dambugal a yi yaare ɓe organise concert daroɓe ɗon ɓen jamais ɓe
taɗi mbuuɗi ɓe naɓa ko tawata ko ɗimɓe golli ay watta ko jiifaji maɓɓe ɗum fof yaltama woolama mais neɓino nande ɗin détaji an kadi lan andi sûrement a nani no andi kono iɗa andi kaɗa tawa e naadoɓe ɗo aɗa yeehe biye waɗa ko jiifa oɗa andi asi le plus souvent piji ɗimi nanata ɗin mi anda sa ƴettata allo assalamu aleykum mawɗo mela e tektor ji ma ɗin min kam mi waɗa écouteur a wara mene heeɗima ara min salmini on ɓe weltani ko ma mawɗo mela min salmini on émission mon on ndeysan merci min salmini téléspectateur Jama TV en fof merci de merci min salmini Asi e invité ma on ɗon Adra merci beaucoup aray ko joni mi hewti quoi je viens juste heɗotagol émission mon on mi woɗi komi hewti mum seeɗa par rapport ko feƴƴi ɗo kon d'accord famuɗen aray noon min ko question mum e lanto Adra on parce que ɗe bal fof mo wiide o yalti ka vision events mais d'après discussion mo waɗi a kanko e Aliou Bari hanki on Aliou Bari wi il est toujours dans les vision events parce que kamɓe ɗiɗo ɓe poɗoni Aliou Bari wi kanko hay joni adrano e vision events donc Adra yaltali ko Aliou Bari haali kon d'accord parce que Aliou Bari wi wo ko kanko e Aliou Bari e Adra kamɓe ɗiɗo formi vision events ok Adra wi kañum o aro o tawa e vision events o tawi vision events no forma d'accord donc ɗum ɗon mi faala e laɓɓinde ngol ñande deuxième question o ñande o wi ɓe wino Tamba o wino no di Aliou Bari o wi o yalti e vision events ok o ɗo mais ay événement o no feƴƴi gila o yi Tamba ha événement on lendemain événement say fo noon foppi ko Adra woni wadde kon concernant l'événement wayi ha kapujum ha noon probléme waɗi noon mais est ce que no noddino Aliou Bari noon reto maɓɓe Tamba on est ce que lendemain c'était pas possible de appeler Adra juste fo par rapport l'événement on no feƴƴiri noon merci beaucoup joni sa copine o jabotoma joni ara ko ɗum noon mi faalalnande mo merci beaucoup mawɗo mela ok merci allez Adra bon o inni Aliou Bari inni mi yaltali vision events way hanki voilà hino ko woni ton kon Aliou Bari ko filliti hanki mi yaltali projet on ko vision events minimum mi yalti vision events kanko initiateur joni mo nder ton mi woli ɗo nane o woli hare aussi val hare émission voilà mi inni komi membre fondateur vision events ko ɓe mi noddi woni ka vision events ko Aliou Bari min e makko men discuti de labbe à Conakry à lisan fi on projet ko men hewti ko projet on Tamba gasi men arti mi noddimo minimo mi retirike minimo je ne suis plus dans l'équipe vision events kono min Adra miɗo woni disponible accompagne golma est ce que non Adra ɗum nana figiyagal non joni a yalti vision events joni ha toujours a inniɓe si ɓe falano wata inu wata globalise wata inu a inniɓe non a inni kala ko ɓe hattoñinema an ɓe wawma noddude tañinina ɗum no haare nana figiyagal seeɗa exactement joni miɗo mari liberté am mi tawetake réunion a faami komi waɗata kon ton koye an iwata wona e équipe ko hino kadi minnuma haɗi mi yalta automatiquement minna mi yalti vision events Adra miɗo wawi wadde ɗum bien sûr a famine par ce que mi ala ina goɗɗo haɗatanmi ɗum ɗon ina vision events won langitande dépense a faami yaltugol daro to inna tawaka vision events c'est facile comme bonjour kono in ɗon fewdo ka fewndi ɗon e situation mo mi andi on nder ton a wawata no wat yaltugol inna ɗo mimmino mi tawaka ka vision events wurinna sa no mi woni yirude ton ɗon ko nima ko ni hara mi woni sabu bonnugol événement ko ɗum noon añi fone min mi préféri c'est à dire ko woni hakkunde an e Aliou kon par ce que min nima ɗo ko yowirangal ngol wo yowtirte ko jikke woni fi tagaɗo si goɗɗo teddinima naadima e projet
on hawtondiri on équipe on buyi ɗon gollude sa tawi a yaali hoorema nder ton yaltuka équipe ndara kala ko wawɗa wallidirde on teddinoɗo ma inni on gollido en golle ɗon kolla individuellement ko ɗum mi noddimo Aliou minimo min he kala ko tawɗa heɗa hatonjini an on noon addi o ha on poɗodiri non ko hanki woni ono discute ono poɗodiri woni retrouvaille amen on gila événement fe tawi ɗi vidéo ji yalti en fait woni no adra tu peux pas dire que a yalti vision event parce que comme il m'a créé dum c'est vrai innu ouais à un moment donné a quitté vision events mais tu es dans le projet fi on non bay on don créé adra ay a halnali mo gonga innu da innamo yo yalti ngaw mbudi ko jama woni wolde ko ma yo change ko jama woni wolde ko ma est ce que ko gonga ko jama woni wolde ko hino e makko parce que déjà je me pose la question une question do woni mi do pose moi encore feundi doni OK est-ce que vraiment ko jama woni wolde ko no ton est-ce que ala ton c'est ça que je veux savoir d'accord woni dum la ko kanko no dum labana lam wata fewtude Aliou windamo Aliou jonnuto kari wona non da way fewtugo on tigi si tay on créé projet on jodinama réellement innamo tigi on da wawi yaltude hala inna mbudi ko ni woniri parce que wobbe be no inude wobbe noddude mo téléphone ma wobbe gono ton belamo hendade ma bela hendade affaire mbudi do ale jetten gido jama allo assalamu alaikum d'accord ka fi mbudi mi anda a famille mi yetike ma e o projet ha ka fewndi do ko 1000 francs mango mi mariton a famine donc si taw noir ko projet do mi habbino fi yo mi la ngandi dum no fo c'est que dire question nga la jabade mo adra ko falda mi jabo anu mi fala ya jabo lan est ce que a halani mo kanko gonga parce que si tawi anko horema min la mari droit en créer do groupe ko fewti ko tawata ko en change ko yiwden do kon essayer change kol mais lan andi finalement en wabata parce que ko en handir gonga bari warini mais ko no woniri ko do mbudi din ko no woniri est ce que anodi ko odon dido conseil ya jo wala c'est minuma événement fait kaka denna bo men foti aw wel da ko na fi yagal wondirno do non on nabida non Aliou ko projet do me medi how to the projet d'accord d'accord donc Aliou c'est un connaissance motawata c'est-à-dire c'est un ami motawata men andindiri tout récemment men hebidi mais ber ko men wondi kon il soucimo parce que tout simplement min la yidi neddo c'est-à-dire une connaissance ko tawata c'est quelque chose ko tawata ça t'apporte neddo susudo darade wola gonga mi j'aime ces genres de personnes Allah wadi mi yirimo no gassa ko fala wolde ko wolay c'est comme moi le plus souvent minema comme mon cas explose et tout j'aime bien ces genres de personnes la famille goni gila événement on fait minema comme mais dali parce que minuma à partir du moment où mi no ay me bengi no mais attends godungal dama baaw maga mi le plus souvent ma nature ngon ko no woniri d'accord sen yaadi e hunde ha on halditi goddum ton mi yari mi yetita mande kadi mi kipata ha landita gol kon ton fejjiri non mi wona ka ko engu ngam mi habbo donc pour ko gido mama e onno mawdo mela woli do ko joni donc yo andu système mo me wonno yewtude hanki non c'est une réalité Aliou bari fi on wadi so wi mi do toujours vision events parce que gila kam yaltuno minuno mo do mi déjà mi assistata réunion ayka plateforme tan qui participe de kono minge makko me yewta minge so me yewta a famine donc du coup voilà un peu situation on kono woniri assalamu alaikum allo njarama oui assalamu alaikum wa alaikum salam asi na Gilles no ça va alhamdulillah ton voix mon cher s'il te plaît grand adra on va ça va donc Jean yetu Diallo boy donc depuis au début dans suivre votre émission non là-bas quoi question de l'incadre c'est pertinent merci bon en fait min ko fa no landa de grand adra kanko manam na min na protect vision events ko donc à partir de maintenant programme problème ji din fo wadi de maintenant ko hom promoteur be ben parce que pas mal de promoteur do donc on be o tangini carrément way avancer de culture on
ko homɓe o tanjini carrément e nder promoteur ɓe homɓe ɗo ɓe wawa waɗugol standing événement sifa o waɗanoɗo ɗo ha échec waɗi donc ko homɓe o tanƴindi wawa waɗude ɗum au Sénégal ici par ce que minen min ko TikTok min ko réseau ji tout le temps donc ɓe nanay critique ji ɗum ko promoteur ɓe homɓe kanko tigi par ce que o gollidi e no gasa e husɓa e 20 ans de carrière donc mo andi expérience mum bien sûr homɓe o tanƴini wawa avancinde culture on par ce que fenɗo maayi a faami ko homɓe o tanƴini wawa waɗugol sifa ɗi événement ji ɗo e kadi nouvelle génération on kan kadi yiyaale joni mo wooli ko par ce que o ɓooyi gollude donc ko o mettima ko nouvelle génération on ko présentaka réellement normal donc ko honɗum kadi woni nawnare de ce fait que promoteur ɓe ƴettuya woɓɓe goo ɓe annda hoorema hay wonɓe ɗo ɓe no ɓuuri ɓe ɗuma waɗingolɓe ɗum ko honɗum kadi kankadi e ko wata wolgole ɗum ɗon quoi. Merci beaucoup Gilles. John sa coupé donc jahabotoma rapidement. Merci beaucoup. Bon. Allez. Merci Gilles. Premièrement ko landi ɗon fi promoteur ɓe mi hooli ɗo Allah no seedi lan hooli promoteur fof kono ɓe mi ɓuri sikkude hari au fait ƴetti élan mo tawata waway relevude défi gasare ɗo ɓeyda professionnel yagal ngal e téléma golle fi ko ennete kon événement culturel gasare ɗo fayda mi sikka ɓen ɗon ɓe waway jokkitude ndum muradu ɗon par ce que mi yewtidi e maɓɓe seeɗa komɓe woni Fonike production ko ɓen hooliɗa miɗo hooli ko ɓe watta kon dignité maɓɓe on no yonimi par ce que c'est-à-dire kala ko ɓe haaldidi artiste jo no gasa koye makko ɗo luttirta asi min tumi waɗi ɗo événement mi addi plus de 24 personnes ɗo en 2000 combien en 2016 d'accord tawi seede yan mawɗo meela o no tawa Diallo Ahmed Heriko no tawana a faami kono mi yaw ha min tigiri min daari mi tawi no gasa événement on ɗon waɗno échec kono ha hande ɓen ɗon fof a nanta e ɓe no adara no jogani men par ce que mbuuɗi ma ɗin miɗo wakkilino perdude kono kamɓe ɓe heɓuno mais jonnunoɓe ko ɓen haldi ok donc les Fonike production ɓe marqué empreinte ji maɓɓe ɗo ɓe accompagné hay artiste ɓe ɗo tigi tigi on ha ɓe hewti ka weeyo donc wono homɓe wono par exemple les Fonike les Hezbollah a famine e woɓɓe goo kadi nder ton woni Zagazay a faami donc ngarindin wayi ɓe wono ɓen ɗon wayi tawi ɓe mari élan ɓe tawata hiɓe ɓe joƴƴini fii c'est à dire wawgol développe gol ɗum ɗon kono communauté men on ko min namma kon innuma kon naane no metti gollidude a faami donc ko ɓen ɗon en parlant des promoteurs ɓe mi tawata no mari même vision komi faalete kon ko ɓen ɗon mi andi a faami donc si wi ɗon o wuli fi nouvelle génération on fap que ce soit un animateur ma DJ jo mo min adrami conseillal ɗo ala déjà en parlant de ça si ɗen wolle fi DJ ande comme jenneten ɗo le meilleur innugol c'est le premier DJ guinéen au Sénégal ɗo on parle de Mood non DJ Mood DJ Mood c'est un frère à moi on partage tout arna fi Moudi les Lamine Prési Abdel ko miñirawo DJ Diallo mi noddaymo mi joƴƴinamo mi conseille mo landeme ko ala komi ala ɗa wayinde ko DJ Mood woni meilleur DJ Diallo no ɗo DJ Diallo c'est pas un DJ e kono ko ɗum foppo walta iɗa andi ka saare ɗo il faut que yimɓe ɓen acca différencia daro caméra o un DJ et un animateur un présentateur merci no woodi ɗum ɗon c'est à dire yo yimɓe ɓen pottito e ɗin ɗon few maɗum ɓe yiya un animateur ɓe nawnon ɓe journaliste ɓe hara fof hina gootum voilà golle ɗen na gootum bien sûr donc fiyondu min nata Mood au fait mi yiyay ɓe o gollidata ɓe tawaka ka communauté a faami tawa ɓe hollaymo jikke e teddungal au fait ɓe landomo piiji bien sûr ko mi témoigne ko waɗi tawde an mi waɗanta goto promo
non a fami kono ko tawata on tigi no mérite ko wowle mo kala ka saare do mi nana be na koy DJ woyi non a fami pourtant harale ko goto pet wadi e mobindira fo be wala en général ya daru ko événement on feji do be ni be les promoteurs au Sénégal non vraiment on dit les réseaux sociaux les blogueurs un peu partout yimbe be wala dum pourtant c'est un petit groupe wadi a fami donc nouvelle génération on do Allah no seedi mi do habbino ko ɓurini ko tawata si ɓe ari ɓe proposer quelque chose ko tawata menen me waɗani kono han joni franchement mi yaali taw piiji ko tawata no impressionni mi par rapport à nouvelle génération donc ko ɗum waɗi mi jonnima exemple de DJ Mood mi yaada no Kelly Bus min golliti mi yiyaymo ka golle makko mi tawa au fait imo mari niveau fewndi on fewndo ɗo par rapport à on système ko ɗum waɗi simi wi ƴewti fi makko d'accord voilà okay, donc hedditi ɓen la nouvelle génération yo wakkilo golla ɓe anda le métier on ɗo arrêta tuŋinugol nowa mawɗo ɗum nani damay mun a gérer guel buma neex a famine walla léegi a mawɗo sa wawi on tigui joni watti organisande hoore mum soirée mum c'est au delà il faut se professionnaliser accepter on tigui professionnaliser hoore mum yaha ka milliers ji ko tawata c'est des grands ko tombe fréquentata parce que si tawi woni ayni ko métier ma ça se limite pas là-bas. Allo, assalamu alaikum. Allo. Allo. Oui, assalamu alaikum. Alaikum salam. Njarama. Dirama jam ala to. Alhamdulillah, inde nden no noddame honto. Nodda no wakam. Aw, inde nden. Ono ya fe inde nden. Aw, problème ala be wakam. Aw. Merci miɗen heɗiti on. Non, tame wette ka émission o mi heɗi on ɗo. Awa. Question ji wani labama foni. Merci beaucoup. Ok, jarama mi ko ɗum ɗumonno. Merci beaucoup Awa. Aw. Allez. Ɓeɗo ko fans ɓe ɓen. Merci beaucoup en tout cas mi weltanike ɓe Medina ɓen. C'est la bombe. Ya. Ok, Adra. Jonno wona sen ari ɓen ɗon. Dream Company ari fuɗɗike. Kanko kadi. Hande de wami wonde promoteur parce que mo waddude artiste ɓe. O waddi ɗo striker, o waɗi ɗo première édition makko Dakar ɗo. Kono yiwruɗamo? Bon, Dream Company ko adenjo marɗo respect momi yi si o memmini fi événement waccata e goto o wutitota ko goto e télé masengo ka woni ɗo. Il a un peu le style de Funike Production. Un peu. Pas le style qui se ressemble. D'accord. Ko ɓayi Dream Company komi yandi ko Sayko tum hande mi yandi. Sayko Umar. Ko kanko tum mi yandi. Et puis kadi ko Allah waɗata c'est presque Sayko c'est un parent. Telen ka deyo. D'accord. Donc ko min nata c'est vrai que mo wakkili équipe non gollata goy Dream Company ko waɗi siminuma ko Sayko mi yandi ko kanko mi yandi mi anda l'équipe anda iwtirɓe ɓaw makko ɓe kanko tu yiwɗa exactement ɗo mi innude joni il est comme Funike Production. Funike je connais une équipe miɗo andi goto kala inde mum goto kala poste mum goto kala ɗum wawi quoi parce que si da wolde innude ɗo équipe nationale no wawi joude a wolorta Sadio Mané défenseur no ton attaquant no ton a fami miɗo andi il est bon e imo mari respect a fami e himo naɓidi e yimɓe ɓen fof machallah ko woni woto rasanta s'intérêt a fami no wawi yahude goy kono si mutoyke o taway il faut une équipe ko waɗata kon ka saare ɗo le plus souvent ko ɓurmi sikkude ko si o hewtini événement o ɗaɓɓaɗa goɗɗo o ɗaɓɓaɗa goɗɗo o ɗaɓɓaɗa ɓe hooli o ɓattidira ɓe gollira vision mo jogui o si neɓoyi marsirtano komi conseillata mo yo ɗaɓɓo une équipe ko tawata c'est Dream Company. Est ce que non ɓen équipe ɓe wawɓe o makko ma ɓen nanduɓe Funike o heɓay ɗum Dakar ɗo? J'en suis sûr et certain. D'accord. Neɗɗo wona ñande fuɗɗinde fi murandum o famata nde il faut c'est-à-dire on tigui golla e mum des années fi o wawa famude donc hande si o ɓanni joni ɓe o hooli o tawata des personnes ɓe tawata mo hooliɓe o ɓannitiɓe makko o exposi vision makko on ɓe wawa étudiude
ɓe wona solidaire e vision ji makko ɗi ɓe golla wona une équipe ko tawata woni ɗo woni nokkugo ko drink compagnie ɓe gollanta bien sûr a faami ɗon hara hande kadi kala ko faala wadde o habbotako oyo hollita tun hedditiɓe mais équipe makko on hande kadi par ce que o wawata wonde o fuure o mulen wawata wonde a faami donc haray ko ɗum ɗon woni so innima yaar gollido nga jaɓe non min numa min déjà c'est un parent kono fi joni parce que lan andi sûrement hande kadi fiya naatu e concert ji ɗin ko millier ɗo sattante fi wela tama billahi parce que lan andi ɗo hande kadi billahi ɓaynan fenane miɗo woni mi ƴetti recul molnaɗo fika organisation affaire culture c'est vrai que voilà ko enen fof jeeyi kono mi préfère expérience mo mi jogui on en fait hara hande kadi vraiment on tigui ka naati o min naalima goy mi gayndi e ɗum no gasa bientôt tu vas me voir avec quelque chose ko tawata koko yeyen won ɗon sengo allo assalamu aleykum allo jarama salamu aleykum waaleykum salam on jarama yiɓe jam jantuna ala ton yettude Allah Amadou Badiane ɗay jang am sincèrement ok mbeɗa heɗitima ouais c'est mon darde d'émission merci beaucoup on remercie notre frère Sidi Adra merci boss pour le courage d'expliquer comme situation no woniri comme kadi yaltirika vision event kanko mo andi fondation events no woniri ɓeydi volume o seeɗa s'il te plaît minni kanko mo andi minen fof kadi en andi kono fondation vision events o woniri daƴƴere nden ko formade o fof donc mo tawa min kadi mbiɗo tawa mais l'erreur est humaine en fait tu vois ouais. Donc on encourage seulement l'équipe de Vision Events. Souhaite des bonnes chances pour les événements à venir. Franchement, quel courage après ce genre d'événements, de la plateau, voilà, certains on dit, les versions, par exemple, est-ce que Adrana Tawa contribue qu'on peut se de donc forcément genre de émission de la binane jama on ande humpano baben est-ce qu'Adra faisait partie, est-ce que telle personne faisait partie je pense que il a eu le courage, on le félicite franchement. Merci beaucoup vraiment. Merci Adra, merci à Jama TV aussi. Merci Amadou. John Nugol ideji kadi John Nugol segadido émission ji kine be wawata larde humpito parce que hande forcément faut le humpa kono fere woni quoi c'est quoi la suite kono yari ni pourquoi telle personne journal idée mo ko fi honno say fon joande ko fi honno atbe altri do donc siga Adra en tun tanobe ka daƴƴere men ko no to way laɓɓinango jama o hande ko no woniri no quoi tu vois. Merci way voilà beltramo kadi franchement la lion merci kono happata ɗo ya yaade lan ay ko mi nelda ɗo kanka ay leyango ka rabbi para min caktak adresse que la way mokkude ɗo seeɗa min caktak arana kay non tawi min caktak ɗiɗo ɗuɗa tawɗo joni men jonte numéro awa d'accord on est ensemble ko jango ɓittere koje ɗum ɗon allez Amadou Badiane merci beaucoup merci folie musicale andi mi folie jiyani ko ɗo tunɗi wata heƴude folie musicale voilà merci Adra ɗo Amadou merci Badiane. Allez, merci beaucoup Campbell, bonsoir mi hiwrike ma kono noon andi naate ɗo to yimɓe ko maƴa ankadi mbiɗa yiide vraiment golle maɗe no labba moƴƴa noon Campbell William mais ɗuytu attakugol jama Campbell donc haare Adra sen inni noon giɗo manda se kupantala ligne on donc hewti komi wayni to par ce que mi wayntiki ɗo ha mi ronki mi appel ji ɗi donc haare ko nummaɗa ko ya jama o bon Amadou Badiane déjà miɗo salminamo merci miɗo encourage mo c'est vrai min le Badiane
c'est des gens que je connais bien avant, c'est-à-dire yo inne de en walugol promoteur wala sifadi do. Le DJ Diao. Ndeysaan yalla hinno ma yaafo. C'était mais Diao, on se connaît Diao Hariko, c'était mon auditeur à la radio. Yondo goleno à l'ambassade du Cameroun. D'accord. Allah ino mo yafo. Et Badian, on s'est connus, on participait dans mes émissions à la radio. Wadi simi doma ko min ko mi animateur radio na télé. Mi o gertike ɓiɗɗo gorko noon eɓɓay eɓɓito a famine parce que sa yi neɗɗo wonanɗa hoore ma o eɓɓay nde wotere yana o selande ɗum andu c'est pas quelqu'un na neɗɗo marɗo courage wakkiloto wakkilo yana immo ha ñande goo no gasa Allah walla yon tigi. C'est vrai o essayi han joni o heɓali tawo c'est-à-dire ko faala kon ko innete kon ka événementiel. Ndeysaan Allah walli mo mari golle de o waɗata hara na ɗum ɗon hoolori. Yo wakkilo waɗa reculer pour mieux sauter on darta piiji ɗin kanko tigire o calcula o ndaara est ce que ɗum ɗo ko golle makko ni parce que responsable jon goto inneteɗo Michael Woluno woni métier wano ka culture ɗo choisissa yimɓe suɓoto ay asi si suɓi kema kala ko waɗuɗa yimɓe ɓe inna c'est bon hay sa ala tala aye woɓɓe no waɗi formation ji no wakkili no waɗi piiji fof kono haysi ɓe eɓɓiti tun yimɓe ɓe inna he ɗo na golle mani tawa métier ɗe yiɗama a faami yo ndaaru ko tawata kon imo andi ɗum ɗo no nawra mo yeeso e avenir makko on o jokka ɗum to jaɓu fiɗude kure makko e kaaƴe a faami ko ɗum mi mari komi conseillé Amadou Badiane ko hedditi kon fi en wayru gaynitade émission en beauté haray ko remerciegol déjà nos partenaires Matrans mi weltano c'est-à-dire ça c'est ko ɓen ɗon woni inde entreprise maɓɓe on Matrans Sangomar Pack Foods les matinales ɓe fop haray c'est-à-dire équipe on fop no weltana merci ko yimɓe men yiɗuɓe en teddini en faalaɓe en yaaru yeeso aray ɓe weltanama kamɓe kadi ko tawata komɓe accepti accompagne gol en ɗowtugol en o émission ɗo parce que wona wasiɓe força a faami donc ko volonté maɓɓe waɗi si ɓe ari haray tigi tigi on mi torike jama on fof yo contact ɓe et puis wawa yahude vers maɓɓe daren ko honno vraiment wallidirirten e maɓɓe par ce que koyen wallidire maɓɓe koten sikku ko enen wallata ɓe ko en wallidir mo Allah walli on no ɓurimo goɗɗo ko walli kono tigi tigi on en wallidira e maɓɓe par ce que haray ɓe jogui ko tawata yimɓe ɓen ko leydi ɗo no hatojini e mum iɗen andi noon ko hatojina ɗo e mum kon fof fayda koye men woni rewrude donc haray wakkiloɗen yitiden e maɓɓe haray mi weltanike ɓe Mouradou Moɗɗo asi la bombe et d'énergie également weltanike mi weltanto équipe Jama TV on dans l'ensemble Wuri c'est un ami de longue date depuis plus de 15 ans. Na mere gida jamano mena ok problème ala yide donc meɗen andidiri na hande adu ɗum ɗo fof arde faami donc haray tigi tigi on o weltanama mi weltano mi salmina acteur culturel fof koni ka nder saare ka surtout la nouvelle génération min noon ɓurte wakkilade inchallah ɓurte performant wadde en tout cas c'est perfectionné d'accord fi on wawu relève des défis naw ɓurton en nawrude yeeso parce que no gasa buyi amen ƴettay joni de recul par rapport au système ɗo ton jaɓu limitade juste fewdo ko menen men fewndi ɗo jaɓe ƴawde dow fi on wawen ƴawnude dow kadi donc di ko wara mi weltanike jama on fof ko addunolan ɗo ko fi en yewtudu anden ko honɗum e on ɗum mi faltino fimi par rapport au événement feƴƴuɗo grand théâtre kono falɗa wolugo ko tawata min asetu mi landakima bon mi sikki asi a waɗi des efforts ko tawata alandikelan ko tawata kon hiɗen wawno yewtude fi mum fof ɗo d'accord mi encourage te kadi iɗa andi ɗe métier ɗo neɗɗo sa huuli reedu tun a yaata sa huuli wowlede kadi a yaata a famine donc continue golle maɗe wona sincére e ko gollata kon
si tawi ɗa yiɗi si tawi an ndiɗa yiɗi sa yiɗa hay sa forçaji a faami donc haray ko ɗum mi encourage tama kadi c'est vrai que goɗɗo ko ka golle ka wonɗa ɗon tun ko noon si a exposanoki ɗo ɗiɗo e tata yiwma ɓe watama critique ude c'est parce qu'il a choisi si des métiers ɗo a woni c'est à dire neɗɗo yaltuɗo publiquement dari yeeso jama yiɗa wolde sina ɗum yimɓe ɓen critique kattanokamo donc haray e weltodira ni weltani ke jama on fof haray Alors, en tout cas, merci à tout le monde. Mais vraiment, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation à Mengo. Kambel on to wonda Dakar. Kambel acci nu golan susi à Dakar. An ko ni tun ay nir tala mi yalta do noddugal ma. Me ajata talang accu. Allez, merci beaucoup. Merci. Donc, merci on faut pour comment tout de pas jamais donc Jama TV. Continuez tout abonner les partage ko jonno mais force min émission aussi tous les samedis à partir de 21h qu'on a la art de kadi émission go ko yom prépare hein pijugo kadi pijugo surtout no be mali ben adra mimi anda si on geranga onon be mali ben est ce que honno woniri sabu no be mali be no be gerdi wo mi fi mon bon hidon welalang andi afala ya fuɗɗito émission non mi fala ko fuɗɗito c'est dire que wolu fi mali on fait mimi wawa tay iwugol mi wolal be mali adra be mali ben nyande mo dido vidéo mi inni binet kanko e halima min vraiment hido mari secret ko non secret mo nder ton wobbe ni la no mena me wata malande secret men go me da fala nugol ad mali tawami après debbo go mo mali parce que dunno ko be mi halo itti vaccine didi mo mali o noddi la on contacti lang ko page an numéro an mom public an no ton on lang asi ha mi sibeta ko mi med am noddugol mais kono bay woli fibe mali be mede mari secret dum don tu weli men kono la mari ko mi wadana ma min tanti mi wo lali fi o wadanan kono hidon geri la yidi on dara be mari jikke be yetti vaccine didi be okkila be ni ñoo wattoda be ni non ha dali dogo e taw jonno ko don secret on jodi andi asi en woli ha en gayni do kono hari a fala yu jama on andu ko mo mi mali ndeysaan bon are ko mo mi mali mi do salam ban e be mali wombe ben kander sare do fo mi weltanike mi den jonnindiri prepara nan do sommali anatanda kala ko sommali woni attana mo gido mi den jonnindiri juude mi den jonnindiri berde ko ballonji ko ono mi den yidi gollitude men holla communauté on kadi do ndeysaan haray yo jama on ƴettu exemple ko mali woni wadde ko mali vision noirde mali vision kadi si Allah jabi en ara Jama TV do déjà mali vision ko mi woni président min wonta président non an déjà mali no yiduma no yidamma en tout cas mi wata wonde ɓawo mo adra ɗum no ngaldini la en tout cas haray tigi tigi on si men aroyi ka mali vision en yewtoyay kadi ko on ɗum mali fewndi hanno la secret on kadi secret ɓe mali ɓe non secret laccire ko sanko ton honno pomme de terre ko mali an kadi accu giɗo accu fi Allah foli jannin ka o waye darana mali spécial parce que hande ko dédicace mun ɓe okkude giɗo an kadi kaɗa jalousie fi ni vaccine ji ɗi ɗo dey ka mali on tigi tigi on aray telemile mi sustaɓe fiyon non woy mi woli fi telemile goɗɗo mo telemile no wopilan piwgo non c'est important moi aussi de Mali Yembereng merci beaucoup Diallo ankere me weltani ke ma frère min kadi non go namo mi Mali mais en tout cas min kadi no wodi ko mi maranno lan andino e nder odo somen si Allah jabi mi yaltina nayo namo mi Mali mais lan andi lan wodi ko mi woni mo inde fibe Mali mais spécialement hara dum no ko onon jeyi mo labbe non sino fala sode watto mo dala basino fala sode watto ma kala si on tigi do sino fala sode defa ma hutara parce que ko don to mo wayo haadande kono non si Allah jabi menen arde kadi lan arde prépare no pijugo kadi hara dum no ko spécialement fibe Mali ben Mali do geri lang allez merci beaucoup tout le monde me weltani ko chaque samedi ko ni yarita merci beaucoup DJ Adra avec toutes les équipes aussi me weltani ko mo non surtout on be commenter be mawdo me la on pop mo me weltani ko mo Amadou Badiane merci beaucoup champion an kadi hida wakkilade moƴƴa no yalla hulan o ko falada kon et merci beaucoup aussi
Alpha ko anda hore ma danela chaque fois ngato hay woni na anniversaire ko non ngo mojjinta o kala hande ko mi watti do ko Gilles création ñowani lan spécialement fiya wo asi borno ko wadira émission parce que la hiduma la hid émission ma folie musicale merci beaucoup fala do won way mo contact do après mi jettay affiche makon logo makon fop mi wadano ko video do on noddemo o explique dan kon tawoni o ñawano parce que mo way golle makko den adrana la baka ko watti ko ka mo do wala ta ko tibiti yon franco rouge bordeaux ka ko marron dum do hay mi anda ko no ma inde do parce que tellement no wili la c'est trop sexy hein. Merci beaucoup, allez bisous, ciao ciao, gros bisous. Mais on dit d'une cadeau, il y a du